so okay ono mo hon petrol asembi ma ho cheye no ne maame ne papa nyina hye na ojawo mo enkwala mienu enti ono ka ho miensa enti samle na omu ne fie enti ja na omu anhye bi ti wode na desrede ebeto manim se baby obeda de obedie kura no eho oden nipa no kura wonyanya 20 years kura no no anasa abonufu de ma ne nua ketwa ti asam no eye mareho pa Akoma FM 87.9 na me hwe nyina na misu bisa me kai nipa kura asabi wawo be makula amwa anhwe wo ma ana maame ni bi kura wantimi anhwe na maame no ho kura no ne a wo famu na maame ne nsa ni ho a na ya reho sem ti me frɛ say mo de mobile money ayi to so say number to so say wa betima aboa kakra bia me frɛ ya me send ya network ne nye ti ne ma ti ade akyen so saa na me yese me ba na kakra bia menya bia me dia be ne mo ti me ba me bedru ya say na mo say okay nti ubedru ha say no na je say donation ene ma wo ba ha say eti donation e ma wo ba ha in the first place but ubedru eventually woni e be che wo nkomo bi mebua okay nti faye koye chi kakra ye pese ye te wasem na se pa ye nti no wanka sa no wabrabo no na etesen ansa na wo be ba ha say no na abrabo no nioma mu tesai ma wo ansa na donation be pie mu a woni e be che wo story fa ye hye che kura wa brabo mu asem kakakra bi fa kire ma brabo mu asem no me ware me ne be ma ewo enan ti be ma ne ba me nchen no na one me nua eye free pa na me nua no so eti fie ho anchen ye kioso ti me nua na ye se okwa akoda nti opon bi a okoda na wakobo opon se okra me afa mi kunu se me mpra na abebo kioso nim unua ba na be ma unua be ma okay nti asam no koye nsem bebre ma me nua no be pa na chew se na wo kwa akoda ti oduru ho na obopon se wapon ti wo kwa akoda be ma na ti ase ba okoduru na dwuma yefo ho no omo ka kire ne se me ne me nua na ahye ho se onje ma no ho nti me wampra ko fa nsem bebre baaye e de awareduo e baaye na be ma na eyi me ne magu abonten e pam me Emma masetenem koye basa enso me mampa aba fi say na minim de nti abasa na misupa na enso me beta so say de etie bia no mebre enso pa mekobi bikobubuja koton mikotu menkan eje nsemu na mabeton na me de hwe me ma ba bia meda kura no nsemu ne ye de ade a ukotu menkan a na wo ma no mo kwa no mo yi akese na eton ye beton na mo de enketo na wo mu no ama e che so wakodi na yesa nya wa fom menken okay obi afom na kese wakoboa no na mo atu menken no okay enti mejinsemu na me soma bebo abo bia ma me ba panyin na odeko edwum se ebenya sika aton mo ne kakra na ye de atwumako bi de edi menken no kura me di ana me mra se me enso aho kire enti na medi mabre pa enti mehwe de akola na efemu no a na makai me masem na waka wasem no aho kire ya ti me ba ha sei me bedru ya sei na mo ka asem okay eti wasem na asem wo interest kakra ewo mu a waware no na aware na disai aware na unua bebo opono mu a afa ko wi a kire se unua bebo opono mu yese wo mpra no aware no gu na aware na disai aware no na fa se ya tena be 10 years ya na se 12 years. Akoma FM. And now I really do. Okay, nkra sign na wo. Nkra no mo ye 4. Nkra 4. Ba try. Okay, nti sabaya enkwa te se wasam na se mu ode dodo no. E de na besie. E wom se sa charge ne entwa nto so we de e betumi aba. Se wo mpra no de ekoso. E wa ware mu bebre. E de pa na si ya e trigger ya fa de eventually aware no egu ye e fa kwan be so. Ba sa no na enije na be ma no wo me ho no na afrim na be ma na nya me ne nete okay na ono ye adwuma e wo baabi e na me so me wo mankana so enti me wo ha na me ko okay ono so wo ha na waba ba afri ho no na wo mba ti me ko ho so ana wapam me e ma ye sofo bi kura ano be mu se de wo ye no me pacho nti abra unua ne bebo opono mu ne de na ne na ne wo ho na me ne ho na ne na ne wo e ho e na nipa ne bebo opono mu e na nipa ne bo opono mu no upie behwe nipa kura no ho me de mempia mehwe nipa kura enti ono no nete ye e na ono ka kire me se sei
enti o ka kire first wine o kan na me so obo na second wine ebeto so enti ho no me nua no so saa tam na me te first na me nyina na dadem oba ekrum ofofo na me ne unua ba na bema okay se me kunu ba na wakoda na damfo ho ti ekire na obenya iska ha dai ba na me odidi wo me fie wansa na wakoda me kunu so ne ye too close pa me kunu ba ne kios no wo ye fie bebi amete na anim mi kuru tim ne kwatana hwa ne kuma no aba abeda enti me nua no be ya me dwene se enye obi ya because me ni obi asa ho ti me frɛ me nua no so sister na me kwa akoda na me bo pono mu se me ko nso wa ante na me de me ko na me so ne bra na se no akonta eka ti obabu nkotodwe pa ne chew ti be ya asa no be ye ade wo kurum ho ma be ya asem kese pa na sanka unua ya ba wa hunu sa kontanie na ka we na ka na asem ene die da na de wa ma wo koda ya de kyenye no ba eventually wa ba wa hu se eye wono eye akonta ene be bo pono menye nipa hoho bia eti na be ma na no na adwen se opese ofa kwanua se bia so gya wo na wo de fa unua yi nsem yi so na me hunu se na ya setenemu na ahokyere hoho na single room na ya nyina yegum ne nkora ne nyina egum ti se ono okọ baabi kura na obi wo ba na okofa ne mpana on pa kwa mfa ne banko ti enije bia opebia no ono na beji me oba me ho ankula na dan kura musa ti nkura na kula na ya opeso ye bibia onya kwan ti se no obi kula wo e baabi mpo ti na odo na se so ate na ma ho kire nti sa akwanya ne baaye no na ono fa so edigina so uhu se woni oba bia wo ekire na hu so ni oba bia wo na se uhu so no oba bia wo no me ne netie no owo baako okay ma mete no pa me chew ti mi de man kakura mabusuafo ante ti se no ekire no asa akofa fofora wo ne nam ti awale no guye na mete awale no guye no na mete se ono obi so asa wo ni pakro na one ne te se me kwa wa ase ha no se ma ba ho ni pakro no be hu me na eye so me de ni nyina mo no na ya me yade ebi mutimi ka so wontu mfiri creation nsema aye ka na me nyina me tuya ko me metimi du mama me maame na makodi pa na enso me kwa ankra na be basa timi de ka aye bejai na ejedura na dwo na me susa me se ro na asem be ni asem we die ya me den ni esu die na enso me ba no be ma na se eti aware na egu kura saa kwa kakra nsa se odona sa saa na ekire no egu ye etu calculate ya from time unua ya semi ba ye odona sa wakotwempena wakowu akire ni ade no any time afedi awade ni guye no na ebe se di afe be wan ya de beba na afe no wanyina no so na me fele so betima wale asem timi kwa do be ye kra ye ntafo ye se mata na ti ha be ka se ya timi ka kire na waso ya akọ lobo na so hu se be ma na ye ho ade a ompekola nti me kwa no apam me na mesua na maba okwa no apam wo no apam me okwa ne nche okro no so a timi ne na hofo kula asere me omutimi ka sa da won frɛ wa na wo ba eno so ana na sabi me so me hwɛ sɛ ahokyere mu nyina na me ho fɛ na wo fɛ de ho fɛ pa me hwɛ sɛ de me fam ne de metie na me nam kula na obitimi ka sɛ wo de wukunu de wanyi wo ba sɛ na me di saa ya wo na ama me honhom atua frɛ me ho enti mla mete sɛ wo se obe ye betena se aka asem no na emu musame me pena ode be di nachi ama wone makonante na me di nachi nso pen obedi wachi no akonante hene otwa oyetima adwuma okay ya se be obekọ bia no na wudi nachi di a eye me so me ne naman pa ansa na me betena mankana so no mo eduru me bia koduru kura won nchen a obi a ne kunu ya adwuma ne bia anim ebi a 2 weeks kra no madu mu sika awi mitimi kwaji kwasere obi da asai eko free aburo ebe ye dokono ebi okra da na makoya mole na da na meka sa mole ne bia ama me ne na dikoko ama ye dia da esu ni nyina no won hu se me ye oba papa bi ema no enti edo no free me mu na me de ye da ye koshi ase ye kan asem no na ma start store bi kakra enti wo ye se betie ne nchen so wo de mbekọ wo de mbennam sa me amenu me ho me so aka me se wo do be fangura no matwati madua ne sa me amenu me ho me so odi ka che me so ya me ho ade ti ono nka nkyere me se obegya me na musu afa ka so me so me wo de be ye me no me ana mekọ ti me ti se osade me be nam no ene ikoshi ye kan asra me so onye ne nsa ti me den sama no na no so okura wa boa me no oba bia won ti me de koye no ho ade o kan sa wo me busuafo nyina anim ena ne wo fa patch o ne wo fa ye sofo
tino fa paacho saa say obeye nimu no se de ositi ne ade edu de wuye unya no so ba bi oso obenya pa ene yekoye ti okoduru ye no ne se ba bia wote no wote mem ene ensa na oje ye no wo sa kono ye no wo bo saa fe ya na wofo no bi sa de sa de wo se ne yere gya no yere gya no eti obi frame ho na obo mama ne sa de ntina wagya ukunu na me so na me pese nkopa me chempo se ni oye no me mfa nche no ba oje nsa no kra na ni giye so ma me hu se menya oba bia e ma no ti ehwa na me de metwa aso na edan no so ayedem no na allowance no nso so say yi me nemegu abonten me so me de misika half no so so ne ko ha awale no guye na chi no awale no egu no ay mu no na me wopam me no e de efiru asafo Akoma den sesa ne che no se me ne nkola no ba bia be ko bia yenko me bo me busuafo ama no mo se me ne no woba ntimi de minya ne me ne wodam no betwekoye na me koda madam for nurse ni ebinchen steady wote me nka me chia wa wie oya anro ni so je ya mamwa ha Akoma 87.9 FM eso enie Akoma mo nsem dwumadie ebre ena swin eno ntia ma mo nyina ha Facebook for YouTube ya chiachia mo nyina ne ya wada August osana abosome ne de toso edunso afempino ene aduono emiensa ena so ya tenase Akoma mo nsem ye de so mo Akoma 87.9 Onua TV, Rabi 1 TV, Osei Chrome, and Afei Papa B TV. Facebook, Yadamo Live, Akoma 87.9. YouTube, Akoma FM 879. Adipa Information Center, Adishe Wokochi, one my BN Ediatum, OPD Radio, Esso Ewo UK, Minimo Ghana Radio, Ewo London, Wamunina F5 Median Information Centers, Nidia Bebre, Akoma Nsem Fan Club, ya chacha mo papa afei ya tonso dwom mpaboafo mu nyina ya chacha mo nana bebra information center kuma bodoma se ya chade hye wobodoma se nyina da ya ready ya nenso ya de Akoma mu nsem dwumadie ya de esom mo medin e de ama Serwaa Sarpong abadwafo nyina so eka me ho Pastor Julius Evangelist woni eka ho nyina so eka ho producer Ishmael Haywood nadama wakeka nioma boma nenso ya tena se Akoma mu nsem ya de baba somo makosi ya chacha papa ya feel ya da se enso se bebia wo bia no kwasoa e de support no etan ye ti ye ncha ho no ye ne enua bai e be hye enkomo no ase oba pa kwa ba enua oh pacho ye enua boko de pacho ade ensio na toy na ha wona cho voice of me na wundira already e be ho pa na so still la miem wa hu na ye ntimi entwe enkomo no odi ndi same Basha me the gift adomakon. Gift adomakon. Ufre hin na bae. Francho bronkom na bae. Gift me nton kakra o. Afrancho bronkom na bae. Afrancho bronkom. Okay, dia na donam. E basha awara sem na di na. Okay, shase mai. E basha mi share be maybe. Na mi share no wo de awara sem to me nim say na ni jimi se me sitie me hojo. Nti se owale mi a e beboa no. Nti me kura me ne tena cha kura ansa kwa na wakoye me ho ade me ne tena be 4 years ansa na woku mabusuafo no hu se me hojo nti ye wale wie ye wale be tena no awale ni mu no ahoto dim esu ni wo yanko aye chese mabusuafo no ha me se ya almost this time say ya wona de me kunu koto adwumum nti me kunu enye sa baba na so obodu somre ubodu somre sanso asem asi ye asi be fie do aye ni eni ho etu ntimi somre ni nyina wa meka se somre asoti ase wa bodi nyina tofa wo ya ne sa no aye ni eni ho ni nti ya nti ase so hono e na ya tumi aboa o sa de opese aboa wo na nti fa ya hya ase ebra ne de ya wo time ma pa yini mako ukuno ya friend say pacho wa de Rachel Nyama One ntimi kansemi yo eti what is Richard Nyama okay ushia no wadi mfie sai pacho na me wo 25 ana ukuno so no so nya mfie sai Akoma FM 87.9 30 years ana mo ware ye asma ye ka mfie sai nie 25 years there be me kasa onu ukuno ware ye mfie sai nie ajere me say me wo 43 ntime ajere say 25 43 moke ka momoy
25 43 na say 18 ohun 18 years mo ware ye mfinhia du nwotwe nie aha anti for ya hyase mo ware wie no edie na hyase se de wo ka se oya oni sun no hyase sen na ye nte komo na sen fa so me hyase me ne tena he no me kunu no ase no ope akwantu nti na wo mpe awase me ne tena kwa menyim kro na ne buafu sebe ya mewu a nisika sem na ekofom nti me yam se na se ne wa wale me nko wale se de ya menyim oya osite bi won de no na akwantu ni nti won de ebasem de na wo mpe kra on life mesume no ma wale nti mitimi ka se me koyi yin se de egu eda mewu nti menyim bia na ne buafu nti mesume fa ho na me ye am de wo enkura nan na nya ono na eda ebaja okay nti yen hyase say mo ba ware ye nim sa ware bia be hyase a mo trase ye ka bibi say planning mo nyina mo ti ase say bia ware a ye komu ye penkura mienu ye penkura miensa we bi o say me be ware a me pese me enjoy me yire kakra eti bia me pese bia ware na chi no mfie mienu mfie miensa ansa ne ahyase a wo mo de no mo ye ne say pato ai o ka say ka ye be wu mienu pe na mse mienu pe so de mintimi wu mienu pe ahyase na ebaja okay enti me no menim de nyame de be ma me am peka se kinchira me pe enkura mienu enti me de be bia na mewo enti me wu mienu de na wo pe foforo na mienu ne di na ni je hu sa okay me nsa na ase wo mpe ono kora ni kora ka sa ono ni kora no mi nkoyi to da bi mi nkoyi hu wona me ko hu sa ma fi na no me wo ye to so na so sa so the same to ye ma fi na me wo enti me ye am say sa da dia mi hu bi menya emetu mi hu bi se le be ya akonto na ye etu ni betimi aye etu okay na mi ja wo te mi ja wo kwa so kora no ma me hu nto me kunu ha me say ya me hu nto me masem masem ha madwin say ya na me obi a yese wo so wai wo pa akonto atu se scan wa you know se scan wo sen for so pa na wo so yese wo se scan wa wontin se scan wo sen wo bo anu a wo de bibia enye o me kakra on fama twene ko enya asem nti yetete wa na onya se ko top rot e abuaso hospital abuaso won ma hospital ko nya plot bi won ko toy to ko toy na we say obesi enso kura no eno so masire mekuma nse mebrebe omo se yan mi kunu si dana mame omo mprema ni si dana mame chinchina mekuma ase adenti no aware no ware na ase mekuma no ma magibi omo ba ho adenti na aware na wukunu se wo si dan ye na wakuma no wasese omo mpene mo so ejapade na wo ya minti omo mpene ma na nya ejapade ma me na omba ya mo no ensem na ntokwa aya kan na me so no makuma ham kakra nto omo de omo no omo de ba na me so de omo de sie nti me yam se ka wala na kwa nka me jai na ye se enkura nti hwe na me nya me jai enkura susua me jai enkura be basa kan kwa na me the second boy kura na wonante wo sakutwa wo twa no fa no na buzafo tutu ye fo akra na me yede ijama na kai na me yede be wale ma wale nenso kura still kura sister awala na kura still kura me hu kura nto me bi se me kuru wo ha ma dwe papa asam no sade wo ba ya no form wo no sade wo si nya adaje ebe mu no wa onim se nya sa na wo ba menim se TV ne radio no pressure kakra wo so de nenso no ka se wo kunu hawa hawo no ye ni fie hobi ndi ye hunu hawo na wo hawo no Matias ya wo se wakuma ene wase ene hya ase free wo mo so na mo ne o mo na tifie ba ko mu ana na obi ya tene ni diem eti ayede ya be ma de bibi wo hono ma oye a obebo na busua mane de na so kunu no o se obema bi wo hono ma o si gina ya wore ni nuamo ne na busuafo dwena mo na wa wo ye oba no kura na wonim ho hwe ukunu no na ne de na tesɛn sa neti na tesa asɛn osusu wo ya de bia okosusu kire wo mansa na wa beye timiams na be ma so be ma wa le so na wo yire tesusu okosusu asam wo ma mo na wa be ka achi o se ya on de o ma me abre wo no ho entim de mitim be ka ma me be ma no ne ma me na na fa dwene pa eche wa adendia mintimi hu
first no mu ye free pa tight pa ma no bi bia na ye but say no 87.9 Kumasi say no entisa say was say o ma me ni sister mu na ha no wo ye abayifo mo ha nti say what wo me o mo kura po bi but ahase ne de no one o mo na fa no me fa adwe pa okay enti wo ba ye no komo no say de obobo mu na kire na edu ba bi mu jaye aware kura ba so ja wale kura okay bia na ko fa asase ne be wo say wo de ekomu nyina na ye te ase mo ware ye no enkura nan abam aye de aware bia wo ne problem ba de na see ya edu that point na fe de aware ne gu ye no fa ye chance free ho e pa cho de see ye ne say Bakuma no elim bakun to kwasan Wakuma your friend is saying sister coach okay won bakun to kwasan won prema mikru fa japade na wo ye emame nti won fa mo won no no ko to bi emame eno na me yam se wo sa de da na mikru fama no miwura fama no se be ya ebenya ye ya nwoto nti wo just asere mame makuma no maame no ana ye de enya ko to afede so na kwa na was chinchina awale ne kura no one pen am say be de asan be kwanti mi kura no be ka kire me kuma ne say o wale mi kunu wasunsun efi se on pese me mi kunu batena ye ho beto ye nti ne kura no me kuma no kwa no me ka say me say o wale mi kunu wasunsun mu wale mi kura mpo ayi akakura ma ye o mi kura mpo na nkasa me ho timia na me empanyifo na ehia yi ti ehia na me ye de kopa na chawo se mesrende de bia gunyama nka na yede ya me na me funu nti won fa ncheme no oja o de che me nti mi kwa sa se kura post kura se kura wo mekuma na woni masen ho kura na wo mo ho na afa mi kunu no mienu ekoye one say eja asase no ma omo no mienu koye one ana etna ye fa adwene 87.9 Kumasi na mekunu no mehu de ana ha no mehu spirit bi ana ha na wo sore a wo pe magro pa magro wo pe papa onu ye free susu a onu ye tight pa na wo kotwe empra bi wo UGC wo kotwe empra bi wo but I got to improve go on ma and plan kwa nim se and in plan girl so no only a free pa tell say I don't know tie because of your sister what dance wo na group on tell am there was a share bukunu and preview what wo you just wo pass one peja ho na ma ho so dia na oba akora no wo ju kunu e de afi nsem so akora was a share akora bi o ti you just wo abaya 18 years we school kura o ma no papa kura entim fa no ko SS na wo kura kwa fa na wono na twempem de a wo gi anyi na msesa timi kura no ka se mebo mi kura man no se ya wo busa kunu so obeka a kire wo kunu kwa da he kura won ka nche wo de besiewu na msi matenti mi kura ba mi ba mi ra enne ko obi manya pa so ko obi na mse hwe obi afrem ayiwo you just was say wo twem previa emu de pa was say na say hwe say ba ko no wole me kran po man friend o no ka say na frem me phone so de ne phone frem me ene me kasa ya be ayi tera be so sam ka chen was ababa wana say ge bi mage woni na twem pina na ne kure was de bi nya ne kure magene kura de enye ne hwe no kura no efio okokura no okopeka bi wo ato ka bi si fie wa dada no okope ato amobi na okoy na woni akwa na efie am se kwa ketwa we na no le efie wo se ya se efio de na wodi agrokọ wonti akwa no de woni ne ye de woni efie keke na bibia nim meso ya na mi hu se akora no phone so no de omo de start no se ya na phone so ye start Facebook bi start biara moye ya na mehunu wo bikunu phone so se ya na wo hwe na me busa na won kan kura nche se uhu e wo kunu phone so se wo hwe akora ne start WhatsApp na Facebook story WhatsApp ni bi WhatsApp dia okay ya na mu so wo hwe busa so won kan kire me okay enti me ya na me kunu ka se akora no de anya na hwe ni nti mi de me ntuma adwene obi afra mi a me nka kwase se anya na hwe dum bisa so sinchina akora no so akora no wakọ obi kunu hu e ma na yire ba fi ho e de bebi
ebe bon tima nti pa ye ma mi kunu ko ye police case mi ye che ipa kro na wode ipa kro na yire na wode bibi bon tima ma ko tu wo kura akora keto yi 18 years batwan ono ne ko obi kunu ho batwan na nya wu kunu na nya mi kunu ama nipa kro na de ade be hwe ni tirim batwan ama wu kunu ne ko ye case mi be chi ni ko tu wu kunu na ma ye be chi nipa kro no ko tu batwan enti ye mo se na mi kunu ade mi kan se mi kunu ade o se hwe wu kunu so ni pa na wu kunu na ho sa na wo hu na sa na stay bi wo boso no san so wo nka hwe wo se anya ne problem let's mi kunu ti ko ye case me be chi ipa kro ada akro no won no wo yi bia na contract bia na ipa kro sister no se hwe sister na ba so betima abonidin se ha won kwa dia betima abonidin efia efia no wo UGC won ma sister efia ina kan ma wo sa feel away nyina but ka nyina chem se mi kunu na wo sa na wonye ntimi hwe ne pa na mo to mi na nka be kura panka mi mo ntam se dabi mi ntimi mo ntam mi ntam mi tama mo ntam wo ba mo sana so ka se enye ne kura dia na ma hu sisi enti mi kunu ba mo sana so wa se anya ne kura wona bibia anya ne kura timi kwa mi pam ye se na nka me ko fie ho me ko akura ne fie ho akokonta kwa wo se won twu no mfumi mi kunu na mi kunu so ka che me se mi nim me ko fie ho ko ye he ya ba fan baga ko be ja wa na fan baga ko inti mi so me de wo se yo se mi nko sa anemo na mi pe mi kunu mi nko nti amama anko na me tena afie ti me tena afie no na enene week ya wada we ya enene week ya na dube 12 mebo wa jampio be be se me hu se somebody nka ja ware pe mu separate pe aha eno na bibisa se die na siye wo kunu samontam atepe eno me kire wo me ka se akra ne so na nam a aha me kuma na ye ma awale nka me ye agyae no wa kuma mo na ye ma nka wo ye agyae na mpo pa ache wo me ka se me ko pa ache wo ma bibia mu je bibia ka na ni me kunu sa aka bo mu no edi sai montam tete mfie be sai mfie miensa montam tete mfie miensa wa kuma nsem ya se ode sai ukunu ye japade ama na sa japade no na ye busuan japade ana asase na ye busuan dia ode asase sika no ode busuan sika na koje asase no okay ukunu onso obi wo no ma be ka se busuan wo japade bi tise bi akoko bi ana se bi busuan japade bi ukunu na hweso eti sa ne dia so mo so mo ukunu ne ye japade wo nchen a ebi mo obutim be ka sem kakra na ukunu hwe omo busuan na japade bi so ana na won tie busuan akoko bi ano okay ena wakuma ye se be ma ne ye japade ama wo eto o makwan etenu mo na wakuma nya kasakasa montam ete ye no ukunu ni wakuma no ha na epani wakuma na epani okay se na chiba be 4 kra na miku tu ukunu no na je se wona eketua ni nua mo ni nyina na eketua oh okay etu hwe atumi be na wakuma abenya se bema wa ye ne yire ho ade wo ye japade ama ne yire a won fa abusuan japade bia abusuan godo bia ni ho na wono ebo ne bra bema 30 years de sebe waso na bra bo anisa na wo bo ne bra wakuma be hura ginem sa yiram mempene ma me nua yi nya japade emfa ma ne yire ne ma ututu sa atumi na wakuma nya na wonya firi hene me no na first na mi kru ni ye free pa na ono no ye tight ya tina wonya akwanya se obaje asase na efin hisem ukru no ye adwuma bayi Akoma FM 87.9 Kumasi oye repair yi no Benz repair fitani ukru ye fitani na je sakakra won nsem okay nti wo hwa ebi anabra bomu no me pesa meti de enti anu akuma wasa tumi no me pesa meti ase wo hwa anabra bomu no wakuma yi na bia wo hwe no so ye ketoi wo na hwe no tete no ma ne nyini ye ebia ne suku komo na adwuma sua mu no ebia wakuma no na hwe no ntina wo nyini ya wo ware ye sele a wo hu so wo tumi bi e wo wukuno so na te sa e ba so wakuma no se wo na de sua adwuma e ma no pon oh okay fita adwuma no wakuma na de ne ko sua ya okay eno ntina wo pon ho a wo ye adwuma wo nya sika wo de be ye japade ede ama wo no wakuma aka se ompene eti anu na nam so amuja aware no entokwa na amokoko ye na ana asa montam tete ye no
But I me say, me permanent fast as and found my Kuma visit many woman and crown any dear. The me such a penna, the Kuma is in China as well, Betty. Yeah, and I said, Person and draw some years added there with my minya man. One was an own winning quantity there, where the Akuna, where the wit media I at the full. Let me speak me. A chilly. Ujai trade and no chi and sana montem no betete na na say montem tete na mo ka bo mo no e na ujai look out in attempt to say na senka sase wa ja trade some me ye sisters no me fa mo wo mo and no wo sisin china mo baje na so na no ntakwa ewom na me sister ade me fa sase na mo ai mo ma wole san be pasa na me just asene de ma wo mo sin jama mo de na so no na de say o ma twom afre ma after they say the menya peaceful I worry etin pesa meti ase say won say asase no na ma wonya asomdue e wo waware mu ba cho sasa na tie na wa wonya me hon konkron kasa kire say oba pa ja asase no ma wabusuya ukuna busuafo na nya wasomdue ampani ampa wujai ma wo mo no wonya asomdue a edi ebiem na sama montam tete for 3 years no e ba cho asam no won ta me e wona wo ma menti ase e ba cha say na ai omo haye no asase ntina na ai omo haye no protu ntina na omo haye no so na omo se omo mpema mikunu fa asase no ye den e ma ye won si ganam e den e ma me ne me ma no e den enkotene ahon de wachirem ena na me ka ntina misu bu fresh ntina na wala na me wala mejai disa asase na asase no ntina mi ja wale no ma ye ntem tete ye no enfie nsa no okay nti ye na ye sta tenase eti wo ye sa wo no kunu betena ase ye no biem no e na wo je wo hutum na wo ja ya asase no e ma wo mo e na wo nya wasomdue e betena wa ware ase okay nti mo wono na 18 years nsu die ye ba mu yi e ba twa no so ba mu no ba twa eno so me ka se eno kro no kwa me kwa na minim se me kunu kra wo mpona me wo edwaase metunto enku de kodwaase ti mo dwaase na bi frame for so say sister 87.9 betie wo kunu twimpe o yuji sim dende aba ya akofa no ono twimpe mu dende drums aba ya bem so na aba ya me so no yuji se won matena ho pen nti wo minim ho matena ho wala de wo me ba to so miensa nti mi ho no minim ho gina nti wo kira me fe ko na me se aba ya we mami bitie hono oyabrewa enana no saa kwana meka se fe magina woni mi krotwe mpena magina wo 18 years ya oji ukunu frunsem etano de wachire mu anti wachire mu abesi baabi a magi ya woni ukunu twempena yi wasanso ne obi kunu ekotwe mpena ni pa kwana de bibi bebo ntinum a mi kunu koye police case me be chire enti saa sam no kura mi usa mi kunu se obi afuna ka chire se ai magino akobi kunu me aide ya bon ama wakoye case bisa mi kunu se mebuwa de ba ka chire me wo buwa mi kunu da me se ba wanka ne kure ezi mi kura me yam ka ne kure na me asam na matene ne ko so da bi nya ne kure wono no wo skabi wakoye police ko sama we ababa chiwe akotum ni se scan ada se woto wono sika no ohu de ofanya wo bisa mi kunu so mi kunu still na wanka ne kure nchire me enti mi so no mi kunu sisa me so mi tu ana ma obia obe ja wale no me so ya wale no wo ja ya me ma no omudo papa nti mpese be na me so me so aswed abankura ne so te wasa me so me de me din nti ama me so me ntu ana ma anko yugisi wala me ja chire di ti me ja chire di no be pa cho me ja chire di no ya wada we na no ya wada we mi kunu kwa adwuma na oba afi no wa manta oba na ade asa be 12 mu oba ye no kwa na me kwa me de wa chei Akoma se wo boa no kra no manya hinti kra se wo boa se wo ne ai school girl le ko ai you just wo hotel bi wala mo kokko share wa ti bo 12 no oba nti mi kra na me musa no me fa obi asem enfanya manti me musa no to oba ya na okasa ho ne odidi wie na ne ti odidi ngoma nti ya na ne phone bele ti ne phone bele na aho na efra wa ya nyumenwum samia na twe ya obi fru nti wa fie mi no hwe phone so no hwe
wafa phone bari si wafa ti wanfa na esa barely bi third one tie no fight no say me yade ana say me ka chere say mibra ade ba na wo yi o ka chere full run say wo yade na say ade ba na wo yi wasen ai me yade me firo to ka tell phone na wo phone no e see for yeso yete arbosanso wo phone see from e ko gina from ho no ka say mibra say phone say wo see from a wo ba na ma topuni wa fie me the phone see from na wo two kin wo achire inside no wo two ko ani mu ko lo ko no wo the phone see from ko ye ko a be 2 hours o ye ya na o buy na me so no kin mu inside wo a demo inside wo na me so me di kin no etua no to no bie na me so me lo ko no achire inside wo lo ko na tintim lo ko na tintim kan say tese me no wo mpona no ubu no se mi wo ubu no se no afro ka say ai obi kura tim kwato ni kunu se guto ba so ko buto okoto ya hu ye na wa fa ba ne na ya dai wa fa ni kunu de na ya dai abasa akofi wankasa na me de me tira ye se wonne ne kasa wa fa mo ma me so ya me ya na ye sa fe do agye atum se oba ne ye ne mpena okay Akoma FM 87.9 Kumasi bra me bra wo nyina nti enya wo fe ekodwa bad de me yema wo nyina enya wo fe je na ye ma no anya ne fe akoma kra ma ne mo bi fitani be ma sika wo ne nsam de na ma ne makoma me se me mpa ha wo me mpa wo ni pa ne tete me mpa ha wo na so wo bi wonya adwuma na abeka se ebi anadwuma asai nti bia me ntete no fitani be ma wo ye Benz mebua or repair or Benz fitani na ese ska won no me mpa tete nti me pesa won so wa na agba ko ma ofie enku ya de kwa chime ya wa na bo getri anu kwa dai me fa nkwa chi me kwa me hye 87.9 Kumasi nti me ha no me ba me dibda me bia me begu me hono ni anu na edi me ha no na sent me pesa ka wo ye japade ma me ne me mana ne na ehia me pa okay won so so wase this otu kwan ko ba ansa na ba japade na mte enye ne sa ona fofo mo ko tu kwan nyina o mo to plot no to ansa na o mo kwa no o mo diskale ba ne ye de ye edan mi sa na ye no wase on de chinchina this wo kwa ansa na wa ye japade no nti ne me ka me so o ba do kun na me ye di ma na no de onu no me hwe no se de me beto na me gini na ma me se fa no ho wona scanner na no wo tugu o de hwe amanfo ema school na me so me magu wo me ma so berese ya me ma ube ai me ma pa ho pa na me kura me wura ho se ya na me wura ho na ni nkon kura yi ho ba sare sa mia na me sa eyiska ma ye de ma da hwe nkura no nso me kun kakra wo mfie me me so na me besa me pem ai ma wala ye nti bibia ma ye din na fe so me hwe a de ekọ no anu odi ma nkenya me ho anya yi 87.9 Kumasi enti se me kun si chinchina me hia no se me tu ne punu na me epon na me tu ne mu na ko jabo ntomantontom bi no wase me hia no enti wadwane kura ayede afiri efie be abosome ni enne wadwane afiri fie batwa o maada ana se enya na wotwe wo se ya wade atwa mu ne na wotwe na wotu ni punu mu no batwa ayi ofiri bosome ni ne etitam be na wotu ni punu mu no ya wada nam ka se ofiri adwuma baaye na me ne ka ayi onya akọ no ya wada sa wo se ene ya wone na wotwe na wo se ka se wo firi fie bosome ni etia ho no pese wo kirim kakra ofiri ache bosome ni ayi na se wo firi fie se wo mu anu aba na so wo de makura wo mikura ko no me kasa mikura me phone kura wa fa kura nti me mani hia na epeske be some kwaji obi phone no mo de afre no wasani ska asiso ma enkwara kwa koyi me kura de woni me nkasa kura wo tim kasa kura na woni me nkasa Stella na ho no mentiase be ma no se wadwane afrifie ba sha wadwane afrifie na wadwane afrifie se wato ni puruma ma ntontom awe na nti no de adwane afrifie na sasa asam no so si ye na wotwe ani o 87.9 Kumasi odi nka koi asa no wo ba e na oba wotu ni puruma na asa te sei sa
case ni see na esi na no esi case ni see ya wada nwumre ti ya wada esi ya wada nwumre ne ade chi fieda no wa meda fie na me fa phone ade friend sembacho na wo wen no se bebe me wo de enfam ho bebe me wo de enfam be se kwota me nche anka me ntu ne puma na nyina bonten man tontom enwe no na me se me no me tu punu me yesa ka me twa so kan so me ye na me se me jai na me bi punu wo ba na me tu ni punu mo ba time be enwumre no na bo be say 87.9 eno na ukase wasi for mo ne girl ni di nkomo no na tu ni punu anajo 12 ana time be na wo tu punu wutimi dai de wo ba e wutimi dai ma no me pa so me tu no punu no na me gina punu na chi na no so gina abonten no echi na me wo edam wo echi no so wo abonten na chi nti me gina ho sala ka se bu mbiem se me mbiem se ade wo ye nte pa se wubu wo yire cha mi won obu ne mpra ne chen obu mpra ne cha mi no wase kwa chem se ono kura no base ko obi kura ko to ste ni kuru kura butu so wo yi be ma na be wo horo ne be ma ho aso sa de na ba na me de ka kra we na me nam se sa won nti me na wo bu mu yi wase ya no nti wa mfim te ye na wo gina ho sa na wase wo mie ana na misumi gina adem won nti ye ka kra na me ye de na me bie punu no oba inside oba adam ho no oba fa me bi esew mentuma bi sew no oba fa ko se enkura ne hall no wa na be me da no wa na mpa so ko na ka peso beda nche okay ba so ye na wode ko da hall enkura ne ho no ko da no tutu no fo no cha ko da enkura ne ho ma me che mo sa mo so nti ye na ade ache efiada miso na meka kan be kodwa bi ale se onu ne kokko ja me kwa me kodwa ti sa fa ze nde wa ngwa ja me kwa ne woda enkwa ne honum nti na miso ja ho na miso me ko na djuma ti anwumre no na me ba bi se nkwa se papa ma so de wo mai ti na me ka so baba e da ho wa manam da ade chi Saturday na me fe san se na wo wen usam se bebia me wonde enfa no bebia me wonde onde wo pawe de Akoma FM 87.9 me no na gina ai abontia man tuntu awe Akoma FM bebia o wonde 87.9 FM ho ben tim so me no man kasa me de phone man nkwa ne kasa ai enti ma hwe ani mu a wo mafie me so a won kasa me won frɛ me ti ma hwe ani mu mafie me so asam no e kire ma mi mu de menye okay bela koto ma anim wono so ma no ma o ma me se ya le bana fela ka se ya me ma tuni kuno no gira bontia ma tontom awe no ana m kwanam se ante sa na oba no mitimi tuni puma ma ade anche sa me oba atan me ba no kura no me e ba pa yi no Akoma FM FM 87.9 Kumasi se de da bai machima woni ntinu mi jama na kan te se be ma mentane mitimi sa ade ma amle se onde ono asma de bana ka chere no ka chere no wa nyie di se ne kure na ono no na wa wo hwesen ka obetie me ma no asem na wa hwa na wonyame na me di aba ho ntimi na ba ho dia ne ende pa se wo hu mi na ma ka chere me se ai wo hwese de bana bebe ba na woni ba no hwelu ma wo ma na mse ante wo ba na wo hwelu sa wo ba no wo ne bu no sa wo ba no ai wo mfa ne hu wo mfa hu wo ba no kura no wo tu kwan enso wo sa kontrol wo tu pa sa mo be hu se wo tu kwan wo sa sa na mse wo ba no wo ne ku ntu mo sa mo tu wo tu kwan wo sa sa na mse wo sa anadai wa ya dai sika kakra oberfra na o be ntina wo ya sa na mama misawo wasi ya ne wakuma yi aware na hyase yakura na omo mpene so asase ne agapade a be ma ne ya ma wontina omo mpene so ana nyame adomo wa hu nyansa ana ode ama wo mo eti sasama ba na ukodwa to awase kura se bia wo hu kunu na bia se wa hu kunu a wo boa na hwe kunu na asama ba na boa wo omo na ka wo ko kire nsemu se be ma ne itu kwan na mo kro mbesa mba hu sa ayeden mame me kunu unza wonye bonni wunti ye de wonye ye de wa ka me ati asese wonye na me me say
Say kwa wase won. Be ma ni free fie senka hawa. Senka woda nka abeda wo. Meboa. Hawa nka woda nka abeda. Eti ni hawa hawo nti no. Eno wo hu say be ma no ene ne maame no. Maame ne ye wukunu ferefo. Eti wo de asam no ekoto nanim say. Me kuna free fie. Wo se ma to de punum ama ntontom awe no nti bia maame ne fa na no ntum. Eti ono na wo be kasam no. Wo san akoka kire ne say wo ba no kura se wo betu kwan wo mo wa mane ne ade a wo kwa no solution na wo kopa na say wo san akosa ya asem no mama me pacho me no lenti me kasa so maame ne say me kunu ko ho no wa ko se ma kire o maame no maame so no ne ba no wo na ayi ne ka kire no enti wo pe na asem enti asem bi obaka kire bia no wono no ofale bane so enti wakosama che maame no wosana na me ka se maame no se nka bikunu ka chen se watun permanent to abene no wosina nanka opeme pa so na onimi number efi wo so onimi wo to ohwa se nka me wonya nanka wa de nanka obusame maame no kwa ohu me kura no asam no kura ha na pa ka se ne ba ka chen se watun to abene no ohu mi kura ha na pa ha no tinam so me asasa na tinam so me ko ya me ka asasa me eche ma me se ma no bi hu se sa fe wo kote ho wo ma me ne wo san ho wo ma me nim sa wo san ho e ba twa okay mate yemfa ho no ento eti sadia ma me na ka se ne ba ne frɛ no de ode ya ne ne ade nyina no obo wase na mane no ma me na hu ba bia ne ba no ewa nka ncho so we bia waka chem se o na danfo bi ho ana se e bia akopa ba bia bo no ho adwa wa nka no ankyerɛ e ba twa ma me pisan se ne fa na wo se o baby wo se baby no wo se o baby wa nka ba mi kona ankyerɛ o ma me no enti me na me no mi busa case ni se mi busa mi kunu na mfa ko se na mpa twa na mi kunu dan mi se bia wa koda o baby ho enti me no me ye hwehwe mu ko hwe ne mfafo ba ko bi na woni ge bi twem plant me ko fie ko hwe se o ho no ma me ko e no man ko hunu ho ge ne ka san ade a me kunu ye ne pa na pa se oni betena bi ogunu ni masi enti na me se bi ho no be ko enti ko e na oni ho e chi me sa me kunu ko ni bi be ma sa nse na me kunu wose ya wote adamfo bi a oni ye adwuma kwaku so wote kwaku fie ho ono kwa mbo kwaku obi a be ma wale ne reti a wa handa na wo ba ya na wo wagina tena wo dem no nti driver kwa say odidi na kwa say kwaku adai pan na wo kwa tena dai ne ire ne ma wo na wo say wai wo gina tena wo dem ipa na wo yire ko ma na say wo gina tena dem nti da ka se opamon se opamon ka che ko se a opam mikunu na wo mra ye hon na opamon no still na o ma fi ti be sam se opam still o mai was okukura de ba de kwa na ha no de ba de pa na ha na pa nipa wa de so de bia bu se de bia obi ti o halesem o se bia obi ti halesem adai o so ti so na mikunu no o mai so sam se o mai yo no se mentu ma adwun ese me so be bia ete no ya so le ma sa so e fi ba na se busumi we ya August we end enyimi niema nsu no rekura me ekọ enkura so bi rekura me so me kwa handa 87.9 kuma yes o dwane eja wo ne nkura ne nyina ho advance ni ade nyina egu so ba twa egu mi so fi ba ai ene tre so ba fi honum am se me se na o de mepe ekura kira kwan kono kura woji miku number so fa ne kwapa wo nya no e bi o wona nyam se mi kura no mi frɛ no mi kwa mi ni phone waje mi phone nti mi kwa pa o ye de wo e de nti na oje phone o se ai ni phone asai no o fa enu anu no okay phone aso wo bo ana nsai o se mi phone asai no o fa mi de Akoma FM 87.9 kuma se ko mi nya phone kwa na me de afrɛ no me man kwa na frɛ no uniform de frɛ na okura 18 years no ne ho nso so akɔ hu se be ma na oni ho ɛno ga me se ka me kɔ no na me kunu si o ka tem se me nim na me kɔ no poye dede a ɛno an ɔkɔ a me hu ni bi ti ɛwɔ so ɛwɔ me kɔ okay sadia wo ka wa asɛm ya wo kan ma no mo ba sɛ ya na mo nsɛm ne mo da dodo a o
kyerɛ sɛ bɛrima deɛ yɛ sɛ obi ɛnte sika ɛnware ne tamfo bɛrima a wɔdɔ wɔ na ɔte sika yɛ ɔho adeɛ wayɛ ɔho adeɛ nyinsɛ ne adeɛ pie mu abusua baa mu ɛma mo ntam tete nanso ɔdɔ no wɔ hɔ ne nkora ne nti motimi aka bom sɛdeɛ waawo kan bɛrima fitani a wɔyɛ bɛns fitani a sika wɔ ne nsɛm wagye akɔhomabɔ nyinaa taa w'ani ase ɛne adeɛ wosusu sɛ adeɛ paa na wo nso woyɛ no wawadeɛ no ase a ɛti ma bɛrima no yɛ anaasɛ su bi wɔ hɔ a wɔda no adi kyerɛ wo wotwe kora wotwe kora wotwe kora wokasa wotwe kora a ɛkyerɛ sɛn wankasa wohwɛ ho ade na woyɛ ho sɛ wotwe kora me kunu no me hu foforɔ na wɔnte saa nti wɔkɔ saa me no ɔbɛware me ka kyerɛ sɛ mempɛ sɛ ɔbɛfa m'akyi me ka kyerɛ me ya wase sɛ wɔ sɛ 87.9 Kumasi wɔn na wɔn pɛ kasa wɔyɛ din wɔn pɛ kasa ba yɛ sɛ deɛ wɔn kasa paa kasa paa sɛ mi tí o nye mum ɛde ɔbɛkasa aboa no so ɔde ahometie na kasa yɛsɛ mum kura tɔ da wopushi no a otimi kasa mpɛ sɛ wɔ a wokyerɛm ɔnsɛ nipa deɛ wo sɛ mfomsoɔ bi wɔ ho na wad mete sɛ meso me problem ni a ɛno no solution na hyɛseɛ eti wɔ kasa wotwe kora ɔnsɛ wohwɛ mehwɛ nkɔmmɔdie mu a ɛna meti wei wɔ ha ɛna wei ka wei ɛna mekɔyɛ investigation wɔ ha ɛna mekɔ ka wei wɔ ha ɛna wei ka wei kyerɛ me ɔnsɛ obi wɔ hɔ no ma ohwiehwie asɛm o asɛm ne fie na so obehwiehwia fe de asɛm ne ni wɔ kora no a na ayɛ ne te sɛ asɛm ne wɔ hɔ enti wɔn kasa wotwe kora de na woyɛ a ɛma wɔn kasa hu sɛ wotwe kora me kora mpo de me kora de me mpɛ bɛ ma na wo ta fa ne phone ne phone da hɔ na wo fa ne phone de me pɛ sɛ first de na me mfa na asɛ yɛntem to yɛ na me hu sɛ watwe mpena pɛn no ana me ha te sɛ ne phone da hɔ ne phone kwa bɛ me hu edin wɔ so a mehwe ba mehwe a menene nkoso nso na beye waso badamfo bi megya amenaka na me no me mfa no fo se me siwa ai me resiwa atie sei da ba me hu se oba wo so da we wasen ai madamfo no ntina me de megya amenaka Akoma FM 87.9 eti apart from the phone no wo ka se wo kunu epe ma agro mema ne bu naturally ne na afofo nyina ye ma meyere ni ade no ne ma di nyansini na wo mu di fene ne ade wo de ne ya na wo se wo kunu ye bibi sa no a ya na wo ye ne san approach no wo ye ne san na so wo se me kwa po de ha me kwa me hu se me kunu kwa ye o fa na kwa me kwa ha me sa ha me kura na ase se obi mba me hinti bi a na se me busa na ya na wonka no kura enkyere me because bia sister ukuru yese ye o wonka me busa me kura na wonka no kura efan ene ya na ha me no na ha me se me dwunu hu se yam ti me kuru pa ma me kuru ase me ha no se won se ye wo oba bi wo no ma ne kunu toye ma me what to me ya kaso e demanding aha oji bi force efine kunu so me nya sa ma ne bi me no me akasa na me bo me sika no mpe no makokoto e kunu me hands kasem se tonto ma me so to me ntisa ai na ne bi me ha no nti ara me nwa se ono ya na wo ham sa na me ha no so no wo twempena wo sesika wo mpran wo pa me krampa ne yire kware me krampa no sesika wo se empana no on say ska wo pacho dabi sa wa yo ho oba gangale ya betumi aye na ba oba wo ne be ma atifie akohoma kra ma ne mmode se wonim se obetumi aye what ma say esono se be ma na adwuma asai ene enka se wukuna adwuma asai a chenchina afa akohoma bo hye ne kon na sa be ma fitani a wanya boy ni a wo ye adwuma ho se ska ba ne nsem na se me de me mpe hawo me ya mebo akohoma de ska ba biem no se wo ho okay yanko yanim wo se be ma no age wo phone osena ne phone asai enti ne ma ne je ne phone mema ne bi wo ha omo ye nhyeso pa se wo phone kura na bia wono no ne boni bia wo di wa bontin ti wonim se bia sa na wo ye wo kunu ne sa na no ote enti na wo de beje wo phone na sa trimpo be na ewo wo phone na obeje ye no achi na bai me kunu wo se ai very formal ne de omo kwa ebi ye ai be masam wo ho enti se wo je me phone hwe se obi be frɛ me a nam sɛ me dem sa ne kwa de me no tena ya wɔn sɛ me ma twem prada wɔse yan na mfo bi se yan oba de okodwa o yire de okodwa ya star niye sim kwa ye ba sakura wo honom nam sɛ me ya me kwan pe Akoma FM 87.9 Kumasi me no sa wɔn bi da nti wɔn so wɔn no me phone wɔgye na
wa hu sa na me because na de na wa fere na me phone na aka na ho a wa fa na so mu sa na se fa mo phone bre me me bu sa no mu sa wa se wa yi wo repair la ho wa je me so wa se chinchira repair la ho eno ana me de ma me ja chiredi okay me me mpe house a me mpe nipa ya hane say me mpe sa na kura se phone na wo na me so me ja chiredi okay pena ba ko mienu a wode wani akohu ni nyina no asa nkwara nko a na ya na be ma ne fa na anya sa ne te 87.9 ba kwa me hu ye nde ondo na wa wo ba ko na wanyini kakra no ai no be pe me chen no ai 30 years okay na we so wo ai 18 years na ba ko so no so wo 30 years okay okay me ka say 18 ka ba busa sa de abema no moja mu no na wo pa na say etu wa ho trans na hwe ho a wo hwe ho a e dia pa na wonye ni ye nti ase e masa e dia ni pa ope ma de e dia ope ma na so se de wo kan wo ha na adwen ni ade no hwe a wo na ade aware no ko so be ma ne ko na se na ni abere pa se wo pa aware bia aware na se wo na e bi adwane nti wo kwa wo manta wo beduru nso mabre ni ade nti e pia be ma ne ko abonten ono wo se ai akrokro me no ma me wo se akrokro nso akrokro me krokro nso wo se nkrokro no wo se me nkrokro sa na wo so hwa akrokro no Mam, sofo. Me kura, dizer mango. Me kura. Ele se lipa no krokro no, I don't know bagaza o krokro no. What's me krokro no? We are romantic. Wa how we romantic. Me pa. Wo dia na wo ya hu se wo romantic. Ye no krampo. You ka so baby romantic ka ti across o. O kasa akora betimi a kire to na ne wukuru de bekasa no betimi a kire wo no ma wo ka asem a se de wo kasa akoma hawe I can relate to asem a fum e bi kwa na abumfu yo na se de asem be sie free wo no ma ba no kura be ma ni ma me ka kire a wo hye ne ma me sabio ni ma me moto mu sa ne de wo mo aseta na different wo hwe ade na wo ya hu se akrokro no me ye ono ai ono na akrokro no se nko pani sei o ka kire so pani sei what the tea at also now who made me an pimples man now I me papa me could join a mebana no my bread me could join me panama baby come to be different by 9 papa 8 yana my bread my was saying can yami aduma Saturday and Sunday dear come go baby ya na kam dad na kam hwe so na wo ye man de wo ye fan say na wo yiri trimu na ne tri de fi na ya e wo mu a wo ye fura na so wo ye rasta man na ya na mo da kaase da kaase na anwea ko mu trimu wo ba na kam de afi papa de trimu lai na mayi mama na wo ba wo nko dware so dware anka fi ni nyina be kwa na wo se kam yi mu no wi ansa na nka wa ko dware aya sama pao didn't you suffer? I want to say, we confirm Plebina and Pen a year. Obi atinani wa bonten. Obi atinani. Want to say, Obi atinani wa bonten pa. And some plan the yen son. What they am sadian. Want to say, me come one non to say. Na say okay. Apart from that, no. Who say I say bia na bibi na ebe wura ni mu ana. Bibi abewura ni se bia ahohom ba mi bi was ahohom ni di bibi sa na abewura ni mu ana me aka sa na me hu se bibi na erek ba me so no me bom pa ye pa ma no me bom pa ye ma no so me ti hu se bibi na abewura me hu se me kunu me wale na ye esusu me ni tane esusu ana ye wale ye na de anyini entimi no nipa no wasesa me hu se wasesa enti se san ye na waje atum ye wa honhom de no wo ho mpa ye ne betumi aye na enso no se de wa watimi hu se nioma bi wo ho ma sha se no na onye because na onim ye obaba bi wo ho no ma ne share style bi wo ho no ma wono na onye because na onim na enso so no wo patri ya wo kwa bonten kakra no akwa hu se styles ne bi wo ho no ahu wi ba wo no ene ade ni nyina wo ho wakwa kosua ne nyina ope wa ade ba ka oba ye no niema oye ne nyina kire se me kwa bonten no obi akobie mani nti me pese me nya sa ade ne bi wo fie na me tena fie a usu ni adaje me ye ada me wo fie me ye ada wo fie wo ye wo di tini tiri mu dwie no bubu ni mawre
me ni poso yi na ama no no so no ye obisa onyim bisa ade wo de na wo mpe wo de so de bia ba massage ni fit ni ade manimu ye kre me no you so enkubiri samanim antu anim da wona se wo so wo de titunu so bia na enye ye wo so wo de titunu so bia ono no pese ono nko ana me de me no na asem pese obesa kwa abontin biem to de wo ye no ho anya obi kura no a wo ye okay etu so say apart from say bibia ewura ne mo no time na wunya enye ma no nso ka ho bi no kwa na se kura twen no e ka ho bi no wate asi abontin kura twen na ka ho ni na wate asi abontin wo kura na wo twen na e na wa hu se wo kura twen no na ama e na wo kura twen na no de say de so fo kai na ye ma ne tra so e ba to no se be no mi busa na wonka me no kura twene kura podie na ndie ya na ya mana kwa bonti ndem gase oba ya na call si ya na me tu ne punu mu no apunu me tu mu no na me se amana kwa bonti no okay ya baba na ya be frɛ be ma no na ye no atwe nkoma busa ne de wo ya ne ntia be ma ne wa wo nkura nan advance aso na wagya wo ne nkura ne nyina ho kwa sɛde wo ne nkura no mobedi die mobesi mobeda nyina emfa no ye beba ne ade wono so na no mu asɛm na ansa na no ye call Currency Ventures ne akwaji enu papa Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara Man capsules and afa Hindi herbal mixture Zahara Mixture and the G capsules no mesra wo bia infections acha wo so ye akabom eye topa ye ene ne nsuo wo kabom wa na no no mebeboa pa na infections no etoase e de amount wow immune system no so aye mre yade bia matia no ama ne de ani ano yade bia atwamu a na abaje akonwa wo nipaduam ne yata no nom Zahara Mixture energy capsules no kabom ne no nom eba ne sa no a ebeboa pa ma immune system no eja na so wo ya ba ma sa dia wo ya ba wuntime ngo so abomodea ne pe Zahara Man capsules afa Hindi herbal mixture wo bepa bi na de to malaria typhoid diabetes no eno ana wo di etu ase 0248569335 0248569335 eno ache no bell park e wo dwa so eti bomodi apa bi kama pa toilet rolls afa packet tissues kitchen towels kama wo modi aba edwa so ebo no so ye kama se na kitchen towel no nam se emu oduro na won maye ne ye nti wote pepa wi a na wasa de anu nsuom no wachimu na wasa de apepa woto ba kwa echepa ansa na ansa packet tissues no abere bi afa bi to pesi mu afa ubotom eno na ne de na mkromo na fifire nwunu ye ne ya de epepa ye ne fifire wo pesa ye distributor frame 055114 44 0551144400 Niwat Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo Esebran won siesie waba wa wode na no ayemre nyinsen to mu anasene kwa wamade akọ doctor hwe no won so no kama emfama nyinsen ni begina wode ne de emakora nso akọ na doctor nya waduro enam se waye wu repairer mema no so wo mema ye no atiaka kira ne nyina doctor beboa enum ka halitosis doctor nkwa na wa bibidura wode etu asem eno ti enaye ya wada ne de doctor bedwa ewon kran eno ti enkranfo e mo hwehwe na kira kwan e wo circle photo Ramadan mo e Bengal filling station ene NS chemist na edi enhwe kumase ha ne nkrabata e wa tonsu monako junction wone adansi rural bank no na edi enhwe ya frame na Dr. Penina nkasa enye wo so 0244 087687 0244 087687 If labor pad be more bad time why a guy na che se wo so bibia koyi e dia ma e pad e de kwa wo so awo na chi wo mo de besiesie ho kama ama bibia koyi e dia ma eno ti eguma hodo mienu e plus and afa eve normal 100% organic e ma dodo na awo na chi e na wo no nya infections wonya eve labor pad na de siesie ho asa ha wo nyina no e be so no e dia ma 0244310620 0244310620 Yeko Dr. Nchen apeja Dr. I would ho ye de ya we adom ba fa oba bia no mani anje me abetimi ana se on some ka se peja sa no a wo ye ba na so na otrima yo na bo canopy na peja eti e da nyame asese wade Dawood Herbal Hospital ba na mema no e peja okay say what they put us canopy no na ya na ya na ye me fe won sa wa ba se no na
when your best shit mu ha bi sa no yes. na wada ya say good na gu ne bo ne peja na bo canopy no ne ahomachi efiri no nan ko no num no oh no I was so be ma bi ahomachi bi a o si canopy yes Abo canopy yeah come on I would have a hospital but I say over pa me enchia ya hwefo ne atiefo nyina Dr. Dawood say baby obi a hwe free bia and I say OTS abre or the enchia emma no ebia this is the first time what's it Dawood Aba Hospital nka mo amor hwe e wo Western North region nyina ho ene yeti ankasa ye wo se hwe asaren so meme nda kokko abwaji krum kwan no so eho ene headquarters a ye kasa ye nuanom a ehwe wo dwabe so bunsun kwanta wi so asaren so nyina wonom akai ndwuma pa ye gusu a ye bo no ho ene ya be pia Ashanti region na de ye ka kire obabi a wo hwe bia wo ba Ashanti region a ya ba be new branch kra ewo edwoso krapa Metro FM abrosan that de mu ho a eho any new branch aye ka say baby I will hear new TV uti Akoma FM and I say other social media platforms biano oba now be drew wa on fire raining coffee bio now what to say ye can de na page aye ka say wo be ma na ya je title through Nsem wa mesrel Dawood Aba Hospital sebra na wo so de be page enra Dr. Free Kai Musi ya no pani bi and then share our entrance so I said Dr. Amenso me the page or waba review 2 weeks per paper or also the page and to the catch the Dr. Kranz and wako amone no atwaya rehearsal many ba are ho say bema o hesika na za ni nyama awo na edra na dwo na say bia o mema 70 o de ayese bi nsanom ensanom no ensi bibia ho kwan se bi wonnom bro so na se bi eba wani so na obra ebetiti wani so dada na na ho enti ade na wo ma Dawood Aba Hospital ne emma wadru na se de hawa se diabetes na ama oba ma na adwojo ana se ebia infection bi ena ama weak erection ama hemachi wuntimi nsi canopia ade na wo ma ne emma wadru asa ha wo ni nyina be free ho any opeja homachia from 4 to 6 and 5 a.m. no there. So time no there. You say a friend eje kopra. Bema bia wo hwe. Very necessary. Good one there. Eti oya bema na wo sa ha wi mu a areho. To anamona bra na oba. Obi de peja no nzo de be peja. The fastest way a ye de sa me bema me say why emre. Da bia doctor kan. Bema say unwu ye nsa sa obema wu. So Akoma ntimfiri uye mu a because Akoma ne pompi muja no na dia fa spine nim eti ye be ma no nso ye ntini muja ne betamu ana ahoden bam enti se Akoma da so ye adwuma adan na wote ase na oba mawu Dawood Aba Hospital se be mawu ye nse se oba mawu okay enti se wo de na wu mfie be de wo ho mfie me nsa mfie na mfie num obi okra be 6 months ni na ne de na ahoden hye de ni musa oba edweso krapa ye be ma na duro ye wo powder ho ye wo abo abirichi ne be ma ye sanwe and no the last time doctor the way demonstration na be ma bia ne be ma wu na de no so wo de achia oba ne yes I duro ne de man ye de abirichi be ma na ye sanwe ne de man a menu aba ebu okra unyi sika mo oba na be kwa akwaje wo ba bi de abrɛ eya na emma watenka sese be ma bia wo so satisfy ni eti o mema bebre a wonum wo sika but ye yire no ma na se oba bi on na tie be ma bi ase bi wonyi sika o na didi free no ho okoje ana ode aba esan se niam ankoyi yes you use ne de otua eti Dawood Aba Hospital se kon Akoma to yem na bra o ye be ma na ye se eje nimu kra eje nimu ase ka battery o de copper wire kan wo se tija edru baby a bema ya na wa kire o mema sem kakra oba bi wa sebi esesa wotia no e wo mpa so bare ye ka semini aba ya no agenegene no on e kono Dawood Aba Hospital say yes bra na de ekoso a e de sa hawo na babia ma weak erection obi wa ne de na nyesa awu e sorry but ono oba na se ne ho kan hia ba ko eno ano no okay najo sorry be I just said the next day and no ba within 2 weeks 1 month so how ni nyina we free and age so and age so and natural
and to say the aphrodisia the will be now ti pie or na kofa how be brave. Dawood Bar Hospital, Dr. Dawood see Diama Yarisa. Into the how be out the brass. Yenaba, ye can say, a member be brave so a was situate yadian was a TBM. Ye papa no ma air shay ye best row. When your diabetes, bear may be a when your diabetes be no ne how I will come back on. I'll be offray that some obedi can canon. Doctor, you see, I the name and quay. Meneme okani ye catch us diabetes no so we dey type 1 ana type 2 type 1 ne ye youth no emabunu ne de from the age of ebia up to 35 and a type 2 ne ye one ye vie na kwa anim ye papa nom and was type 2 and ye wo gestational diabetes and no ne your ba no fa afuru a utiminya diabetes enti se wo hwe ye yana se wo tie sabre a na sichire yade ama oba ma adwojo ade ni ntimi mpagya oba Dr. Dawood bema ade ne pagya moja broso ne esichire ade hawa daddy mommy to anamo na bra Dr. Baboa no wan wedro bema neji ama bibia e kama menu aba sisi a yare e gi ne din pa ye infection na mi yare syphilis ni gunu no esre wote ho a anu abo ho ban sisi antoma kata ne maso obehia oba na sabi fefefe enso mobekọ no na bia ene ma na ta hinta wo mo eche enti be ma bia wanya infection say yes syphilis na agunu da bia ye ka say syphilis na na ehu sen gonorrhea no because no na wo stages what the primary stage, secondary stage, latent stage and a tertiary you could do tertiary na hono ne ade no okobo PhD no ne ade na chese wakọ anim enti ebia na ode na fe na asase okay amanse bia asase gugu obema no atena no oba doctor betreat you oba bi nso a ono nso de no wahu saa science no ne private part no so o ye oba no wahu saa de afabra na doctor treat o dwonso a wote yaw gunu no ade ba ko a eha mema na fam kura teacher because be ma nya gunu a cha 2 weeks a say da no ho adi because baby I said be a John sofa na ho na ye ne oba ahia mu a eya na fighti aya na aboa no kwa okotena ho a ne oye abo na chi ne honam te say blade baby obefa bia na atwa ene ho say Johnson no so ya acid enti na obi nya gunu no odwonso a wote yawo no enti gonorrhea mu ana syphilis mu ano one am very complicated. I just say what the machine now the okay. Enti sa we be man when ya gonorrhea na syphilis a ama be man na fon aye kiti sebi ebi ana nye ne kese but utimu say enyem asesa sebi e kan na etie no good wait no so ate na say kura say ye ta desro but kan akoma to yem na bra okay oba ye be treat you entema ma ho ato obi a ya hye no rubber ya hye catheter Dr. Dawood Sebra na omuao okay se bi odwonso obi odwonso a catheter na ye de hye na odwonso a wo hu obi hu an se bi wadwonso okay areho oba Dr. Betreat oni ye catheter no yare bi ha obi a oba Dr. Baboa awo stroke odehie bi anya stroke ne fa na adwojo anase ebi se bi stroke amana no achia oba Dawood Bar Hospital a no na achia na ye be sane ya be ntem ye be ma na dura ne nsa ne nan ne fa na awu no enye adwuma na be ye adwuma okay why okay enti ba bia wo hwe free bia no be ma wo ha ni a enkwe ha me ma no be brave okay ba bia da bia wo de bra we ye nye surgery wo ho operation bi ani ye ma wadru na henia no why free okay oba nso a fibroid bi da we ye mo ba Dr. Betreat you ama na shrink okay enti yare bia ha obia no stomach ulcer ya mo ya de so enkyere science ya brain so okay enti ye kira kwan no wadru so krapa Metro FM abrosan mu ha ba bia wo hwe free bia wo fa ka be se KGT afa adru so ka kire mate ne se obi so krapa Metro FM doctor number nie frɛ no yare bia ha wo ya mo so enkyere se doctor ensa wo ho esro bra usisi wotena ase na obesoro this also adim se bi wonfie no nkwa anim sa enti doctor numbers na obetima frɛ 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Vodani is 0201 681 717 0201 681 717 bra now we be man so a ubisi canopy ahemachi bia kama
Come, very necessary. Dyewood Herbal Hospital. Nadia be manage na say a pager. Yada say papa yada say. Etu ya be man kwa na so what Dyewood na unko ma so de pager dia. Ano wala. Nanu ache ne pager sanu a. Eto da change of environment no very necessary. Once na say ba no okwa no ho I'm not in the mood. Na thought that na say wujane dundum sanu a. Eno so ya change environment no holiday bi anase anniversary bi sanu free wo dem kakra wo mpa no eye mpa no so aye hyedodo ba modia ne kola Quinta Lodge so hono ko gidan papa sister yi say bra yi ba say ya ne keka so ani a ye ko gila Quinta Lodge pa double bedrooms no ene single bedroom makoda ho akodwodwo ho pa enti obi bia wo pe ba bia wo bedwodwo ho ama wo so wadi mu dia ene na la Quinta Lodge koko so last stop one more eben White House ho ene na de wo bia ekọ na wo kodwodwo ne ho dia wo pe breakfast near breakfast in bed ho na benya bie afe wo mo mini bar kama e wo hono ma wine papa bie nyina wo mo di bie gumom wo mo sanso e wo internet access abere bia ejana na so eto wo da ho na sa adwuma kra na wasa wo ya internet ni gina so abere bia no wo betimi aye adwuma won ya eye event enko ho enkojo mo floor no na mo fanya event room no benya double bedrooms and afe single bedroom ni nyina ebo no eda form booking any reservation free 0533 844244 0533 844244 ofrepa one of my agents so Richard me mo ha o mama dia boko de yango padu na Richard dia na ba wona wo yiri tifie kama wa dwane agya wo bayi ene nkora nan advance ya so a yento mpupu ye bia hene na wo de na asie me fu amba de 2 weeks about 2 weeks but Saturday actually 2 weeks okay na cha se ni bosume no said your banika na so ni nyina mo no ede na ba be ma wawade na wo yire tie na wotwe mienu ne wo ba ne se wo hunu wa kira kwan mo busa oba no ti ka no kra dia meni ni wo dem bibia nsi ni ntem kasa ba me kan kama ya so wo ya dia ba we ni dia obi amakohona dan ma wa meni nya na te dan almost be 5,000 dan ya tim 2 months 3 months I say start months me come no want to say why the first me try me kan ma sa na dim ni wa ya et me tana now be for the Friday no ko bi buy obi friend dan ni pa ko no me friend later nti won do nya but me ni ko friend ni pa ko no me ka jense me no bi ka santi me ba merese ami mi pie abanti agotupun ampa mi se bia go no di no atupun mada bontin aran be ten o'clock no atupun mada bontin ma dia ti be 3:30 after go be mi shenika mi kita se mi fu odum na bontin mo tonto mo ni ameti wa ya mi salam fu to kami din ko mo se adia o ye no nya sa na o ye no amakoma I think I first one, second one, be Mosiah dia. The Malabella one, our own to no, many things for Moseka, maybe people. One you can, I'm a member. You see, for Nana, for that, man, or Dawa, Desiana. The farmer had said, maybe be out there more. I am up. You go and go to the day to Obana tire sir. Wait a ka ho a daben woni ne tena ye no wa to punu mo ba ampade do say punu kwa de normally what na no ka ba ya wonye what na no ka se dia me cha abon je but punu mo me ye me ni ko ye mo ba me ko kwa so ko ye ji ko pa me fo fo ndi ya mo punu de ba me bo punu ma no wa bi mo za me fo no fo no wa bi ma wele de minene kwa na wode bi akasa ka bia ma na mere bu ofu no wa lo fofu na mama da bonse nim die ba ni mu ko me pa se na me bi ni na wa ko fa to ka ba na we fi dan ba so so se wa na se ma ka da na ka bi ni ni ma na wode mo ni na ko ni mo ni na ko na ma me online ka ta bi o se bi na mu ni da bita ni da bita ni wonde ni ma me ti sia ma no am pa ni ma me ti sia ma no ama na dan ni won pa ni pa ni na ko o ma me ho na me ba
Muslim Peninsula, Guangomonia, Yama, Mini Colasama, and Wako Muslim. The million hour or maybe the million down boom, the million down boom, better than the better down boom bar on better. Yeah, Richard, dear, okay, granted, sir, Obana to Plum, and Mother Bontain and Tontomario. Now, what you mean, you wouldn't say advance as soon. Now, if you Naka say, about it too, I can't something I was only baby dentinum, advance as soon as you say, Utria. It was a son and Yaman Quadamama, Honamana, our animal warrior, and as a Mujai. I know, let me know strong with a hundred and Milano. So we crowd to me, I want to feel more already, yeah. But you call Kodano, 2 years, I mean, Cousin Nijai. Now, I want just the answer down boom. The answer that my more. When I'm a German, put down from I see with that one thing, is a minute now with them. Yeah. Richard still lamentias here. Young father say, be a one who said, Motidamo, there be a motifac, Nipa who won from here. And I call fast how neighbor. I didn't in any advance and whom you when in a wometria. Now we woman baby na. Nanny and some one shame one so that's not baby no swat anymore. And you watch them na so casa mate baby. Advance as soon as San Yoma call mammy what the not just a white down about 2 peso baby or no. I can sound in it. Yes, I mean, young, got to be done. So let's go to be done work over Tanama was the midnight. But to be done work over Tanama more bad 4 years. 4 months, 8 months, 1 year, for no my. Mira, Tom Bell, between Joe, what's up? Tom Bell, you know what want to make an assembly. And to Richard, what's it? I dear no Barney, yeah. I dear now, yeah, and my watching Prawanity, dear Potin, or yeah, what? And my watching Prawanity. Maybe a bunny mister or young dance about 1 year. 1 year, send them 1 thing no more. One of the number with the factory of some money than the money and no Casacasa. When you come in and the chance, I don't go back for a quarter to Sweden. Many can about Hamisam and a phenomenal fiance may be a massive bottle of Cabesho. I'm one of our half of Faka catching my message. You must say, you come in because I was fiance on my own. Or look in when you see Sansanum, other cows, the as you see, and some Muhammad to come and tell a just say what to say. We should buy ye. Was the one how was so park crow, walk crow, you my back. What would you what friend my would tell a show? Now would tell you why ye be a mount. Any idea a Akoma crow, my back on mouth. It now back I say, one or banning Adrian. What? Maybe you do drop back in my yo. You may have a mother. And then I come and I want for fun and not where I want for fun and not inquire. Mammy, you can't quite woman that I say that maybe I want to see I'm a film change. Or about in Yanima and Yamaba, a war tournament with the back, a war cost and money 50 once by any gymnasium or airport. But you need to buy a beer and be scheduled or something in my yard to order. Then go into the Jacob school. May I can't because when I'm in the ending at your boy, I can't say. I have the coach minister in my I want to can send me good mamma check. May you say, may you see the name of Piana Miko. If one of the you will be friendly when you walk on the catch them away. Be say, yes, you must come see my back. The more you are away. And so, my bar.
ni mami was so when you kwanta kwasa no na ku ndo kasa me mpin wo ya me nka bi ba ma ko pia bon tene eti ntokwa no eti pa na wo ya because obai se do mo dam se wo fra adwuma ba ofiti ya no ade ntokwa ehia wo ade pa na wo ya wo so ba ya na wo no ko so ntokwa mi kan se wo so ba ha me ne ko na mi bisa wo na wo ka se wo ba ne pentokwa se na mi bisa se die na wo so ya wo se no na ma ekofa sa ntokwa me nyane shi ni me ko adwuma bia me ko adwuma bia se bia me be fi bia be onu ko pese me be adwuma be 7 8 na mo fie me adwuma me bintini free adwuma mo ko me du e du be 7 na 8 bo me to go so mama ko du me tie o du gunku me fu ka me ko du e du akwa abo be 9 na bia 9:30 me ko ha me bo fre o kasa ka we na kasa safi me den to sendi ka na basa me ntimi ntana nchen na me pie why am sad several times na Nsem mo ka de sa ba ni mo ka say o so de di ba no akofom enti we discuss to one ma ma fa on kan shire me bi wo fa sa me na me na me ni ti na mo go fa na me na me ti na me fa na fa ko pa ke ti wo na me so me pe so me je ma de na me no na ti dem ya me discuss to ma me ti pe ke si discuss to ma o ye bi aka shire me kana bi wo me bi na wo bi discuss me ban ko na de ma no fa so me ke mo ma no enti so fa ni na okay aha no ma ba ni nchirem wo se ye pese hu problem no na ye hu solution no na me sister nya botrem Richard wo se wo discuss to one mo a na oba no me fa se kwan bi so na wa sha se e gba okro no oba na wa pese ho no oyi na no no kre se ba ma ni discuss to wa hu ya wa hu enye kro no o wale me foforo no na wonyi sika ento ho o ka dem se miam koyi dem de mepe onu ko sana dem sana aka ho ta hu fo ya onu dem sana aka ho onyi sika ma oba o bo se wa wu yi ni wallet na wo yi onu ko se woni na se be ma ne se ebia akohoma bo na ye ka ne da bia se be ma be yiska ma na kire se wo bo akohoma wo be ma bi wa wo hwe na adwuma wo ye bia bosome adwuma no wo ye eti bosome no wo yi abom no de ama wo mpacho wate masie ene wo de bia wo yi me kwa de bia yi na twa mama me so honom aha ene wo obi so ho no mo asika no ye kura bom ebia ufra bonte ba wo de no wo de ato wono so ba ne de no wo de ato wo na ye ba wo fie se wo hia bibia wo yi ede akoto eti se ba ma ne se wa ma osa akwan ne se pese da ho a wutimi yi bi ede ya ade a se ne no obo akonma ebi so afra me kokra na ebi nim go me fa na ebi nim me ja na me de me je no aye enti onu se me na me bon kro no won na de yem sa na aka ho enti sa da na wo kofa na be ma ne be pie wo so na wo se wo de akote jari o se hene fa no sa da na ye de ade se sa da na ti a e de na kofa ya be ma ne ba dwane ye me nyane okay me fa ye no no kwa se we no wo de koye na me se me yiska ko na me kwa me di dwaba enti me hwe ko na bilim no se ko no kwa kra no wo anya ska me hwe na ye 10 cedi na points bi na me say say stave die mitimi fa nkon na de e ma et mi di dwaba ni se dem di dwaba e ba o fadima ba menya ska won ho e akofa me niema timi o me ba ye me hwe wallet mu no se kwa so na oni ska wo na me ye de na me je chiri se ni se bia Richard wo ba ha na ensem bu ha ye mo boso kakra wa kire ho mo obai na wo de masem ha e ha no apart from the house when na akofire no wa fa ma foforo bi e wona chi me say o me na me ni tin na me fa ma sem bia ane da busa no ni ko shane ma no wa bia 8 months na me tna o ken tin busa ma me say o mu go busa ma se no ne mo me say o te wa me ho ye den because jam ku no jam ho on sin ne na me di se me da won fa mo me 4 months 6 months no mai na ma no makoko ntoko sa na me ra sa eden aba nti wo ye sa de bibiri to afo na mka che so fo no se ade me re ye de me ye hu me bi on ba so ba wale ni bi mu dia mi na no me nko na nko ja wale na me hu for me because bi na ma me won wo pe on ba se me ne be tran da bo exactly so come go na ti pa hu ni tin bro ni ti da da mo mi asma mi kene ni tin bro ni ti da magi ye hwan magi wa ye hwan magi be
abaya 18 years ya wokofa ani ya wokofa ba ma foforo ya ya de body trimu afa posi form a be che nipa kro no oye hwan ya wadamfo na wunua Magia na magi de se bono ye ni tifi ya damfo ni tifi magi ya wadamfo keke madamfo woni ni hweye David okay sesi ano dia ba ni ade ni nyina no se wonim se enkura wo na wotwe me no ne wada adwene kwan ya wo man fa so didie wo dwene ho me mo musika misanze na wotwe me no me mo musika je na wotwe me musika ska mo da mo ko ka ko mo be 500 na 400 the bonus do offer me musika de mano oni kama te kama mano ko company ana opedi fo on ta je ska me se free kwa Nsem Nsem ne ba ne se edan Richard tie wo yire kasa de ntia wo do ba ha se na fe na wo be ka kire wo kasa no ntie wo de Nsem no me do ba ha se dem ne ba ha mira de Nsem no ba ha se efibere mi na apa ho oba ho ayi no ukwala no oba ho oni mi kasa ofuso ti na pe no tie oba ho se ai wa flower wonya nti nyame ya aduma August we end minyimini ma ada no ode be ma obi fufo na se me kura no one flower na ko oya de one fan to nim sese o so no kura wa flower wonya na se me kura no wode me kura ya de akontokwa nti me kura me flower kura wo mfa me fun efiara ne de da nche ukuru da so pe no na me wara ne me pepe me o da so pe no o pe no kwan ba so se one ne betena edan mu ana se de wo ka no gitum setena ba bi no so nta ne ba bi no ba cha ende me nyintum ene wo nyintum ene wa nkasa to kunu enkra kasa wo tie wi de kasa sadia enioma aba nyina no wonfum so ewomuo ene ne die ewomuo nyina wo yo ba na ne kwan a wo fa so ne ukunu kasa ene ne nkasa no nsa mra fie rampa cho se no wuntie masem ene me bi kwaso kura no busa kura na wo de sie me nso me no me na ho nyina no meti ho asem o adase me ka kira wo se je wo ye bia no meti adam ka kira wo se sam se ha me se ade bia wo be ye bia me monitor meti pa na ya na wo no wunum se meti adam Nsem o ne kasa be ma no to no wo do no ya bu no kasa nda mi wura wa hase kama ebi ade asie bia me de wo mo fate na sa bra fie ni ento ya ware so ekura twe ne ade na me de wo mo nyina no me ye nsiesie na be ma ne nsamra na fe wote ne ho asam na wode ma ne no me fa ma chance bi to nkra no foforo because awade we enwuye ayante ase kitowa bi na wo mu eti sa to nkra no foforo mira meet you kata meet you ye romantic kakra oba ti nya ka mi wura wo so nye sokura ma ne nya fe kura kakra wo de kasa no tio mira me pa cho wa ti si bi am so jama nka why na me no me catch say adena wo ye no so the point is no person me da bon ti no person me free view dia any to police time e manem pam more than 1 hour you promo when you promo putting there 10:15 obi na bobe 3:30 that's the mekan when you masem also me ti asem no me ti asem also when ti ni be be wo se wo akoma ni tire so wo ye na wa ye ana ni mai pia bontin ni kan do ni wa jaru mai pia bontin ni pia ma pia bontin ni se ni ko ya ni de da ni da kem won for kem na me ni da me ko dem ko ni ska kan to se ska na wa mo hono da wa me be kan kan se kan kan ka de ama ni ti asie e di se wa ha me ni sa ko se ska be 48 ni sa pa ma pa ya no no ti dem ni nse ni go dem ma me se ti ska no me ni go so ni ni so ba sa am me se fi dem e ba sa na me kwa na me bai enti ni de me peta no kan ni se me ni nya wa le enye ma no se sanye ma ni na dam ta no aso if you want to be hawa be sanye ma ni na pa ko ma no Richard udi da be na be nya kwa ba ya wo kan de kwa ya nyintum sade obe ya sha se de mesrew bo maden na bra na yentena se da be na ya hwe wanim okay da be na be ba na yentena se de wo kan de wo de bra na yenka ho asem da be na be nya ho abeba be me na
Oba ni so odo wawade no nyaye. Ana so ni ka se me jano. Ati so beba. Se me ne betra dan ba ko de me ne ntanda ba. Ati no de waka na ye pese enya wo ne na wotena se da be na abenya ho. Onya mi aduma tizi. Ebra da be yo ho. Yada se pa nti be ma no ade na kasa ne sister wono wonya romantic wo ho. Wonya romantic. Amen o kafra dan so pa wa de ne de koso a ne mia wani asam no enya den sa enya den bia abedro no kura de enya den kura ye be kana wasa enya ukunu back asam ne enya den kura na ba ma no be ba no na wanom 3p garlic mixture enti wa she Reverend Atuaso. Come. Nana kuna bi adom nana kwaba. Ama mejo so pa. Nyame adom me ho ye papa. Yenkwai. Yo, me da se. Yamatiefo nyina aha edeba Akoma FM enafe Onua TV so na sede ye ne wo ehia ebo enkomo efa apomden ho eda yawada bia no ene so eye yawada eda fofra onyankropon ede adom ye na ye ne wo ehia ye bedi apomden ho enkomo na sede amadi kan ye no na reverend so de to so won chan ha ye was 3p garlic mixture maami anu otie wonu num bia be ma ne be ba so se benada ho na se wa share bibia kama eda na kwamuti mema maami na duro ni bia no na se enu se be ma ne mra no e bibia akoyie medofo 3p garlic mixture e ho asem na me ne wo e ka no ahwie ye waduro ene ye waduro na Ghana ha de wo ba na se ye ka aduro ho asem a e ye aduro ba kope eno ani 3p garlic mixture ye number ye de ye adwuma ne ye fre Dr. Sia na ye ne wo eni enkomo emfa wapomden e ho esansa brebia ne ba ne ebusa wo se wo mpo no emute se je number na fre doctor ene enkomo a ye di e ye menopause ena andropause obo no me ka se menopause no wasim enso wanim wo bia fe no wo bewuram enso wanim enso nsanso na hyase e dead woni padua ni mo wanim se menopause na ye ne sa no ene menopause nti ya twe obi fridem abesi na bo aku no esan se de wo ye ne ne masefa no ama yesi wo obayifo enso menopause na ye ne sa je number na fre Dr. Sia wanka se wonya menopause o maame o papa bi wunua bi wo de friends Sia number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se dro eni wodi ho komo ahwie eye 3p garlic mixture na hwei ye ka se menopause a e kire sen ema de ye menopause ene mema de ye andropause na menopause de ntie wasa wonum 3p garlic mixture ne say won se 3p no eye ntinimu adwuma eye mojamu nso adwuma edi se wonum bia onso oba se wotwa bra na enima bebra sesa woni paduanum enti se wonum 3p garlic mixture eboa ma wo homonso a na nka wo bu nsa eye adwuma kama madabia no waye nome so se ama won afia otowe se woja wo nsa bu a sa homonso no ma ho de kofom ti ema wo cha se utwuntwam ema afia ho de na ekura wo kane no eni hobiem onse menses no eyefin ebesene ko ba se mesene nkobiem etinyankopan ni sense e wo se etumi kani paduanum abra enkofa yare mrewo enso ne mabi se wowuramu pe se dia akamu ne nko ade eno enya fibroid ba be hu niam kakra a asesa e wo ni paduanum ene se obinya menopause a ebi de sha se free 30 years o ebi de sha se free 40 years nyame ye wadom a na sha se free 60 years enti yebon pa se de be sha se ya na pension babies enu ti menopause no se chiwa obabo se wo hono na ato ne kasa unu mu ofia wo mo kasa papa asemba ko ne wo ka no wo nka nwie da wo ka mote wa na wasa kofa ho asem de aba eye menopause obi se woda na dwo a ontumi na ne ho hyehye no na ne ho dwa no obi timi sori kwohyehya wase bu nsuo gu ne ho aha wasa be wura dem ani fifre set no wase manim hyehye me ase de mekwa asra me ho enna se wo no omote na omo hya se omo keka sansem na wo so yebaifo adura kye no na kye se omo kwa kofa ade ade aye no menopause timi ma utiri ho tutu enti bo se nipa ne ho hyehye no wonda wontimi na ote ne ho di wase kom saade no obo so bi so ho no mo ne tiri ho hya se tutu a afeyes nipa no yebaifo eduro na achi ntina ntirim tutu
wo say ye na kwotena bayifo camp ana ye gbesi na bo ekono eye menopause na eye oba ne sa ebi won so a etima oba na tinka kra so ne be ma be hiem ekofom etubon say oda ho pa be ma na ekono ho a ebe ye ntokwa wo dem ho no because oni atinka bia menopause je number ne frɛ Dr. Cecilia ye no eni nkomo number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 enti bia ma mi bia nya menopause anajo oda wontimi na emfifre tin na numu ato wontimi ni di ne ho hyehyen se ye de meko asra ne ho no eye menopause na aye ne saa eno busa ma me se ne nsabuo twa aye no enna senie so okase afinie na ne menses ma bie mu a eye menopause okase 6 months ne menses ma ya enye menopause e sha se wa bra o menses no agai kura for 1 year. Enti many born must menses ma be 3 months ne fibroid na ebo onka ye no enti per 3p garlic mixture ne nom na enna ne moja na fibroid na mesne nko obinum 3p ke ekwen operation doctor ka so beje ne 10,000 Ghana cedis 100 million yes onum 3p no fibroid ni yi ye de ba ha me ka se yi wo tv no so ba ye ble no asida wo de ma 3p no 3p ado ne bibia ni mu o but eye hamani no bra no eye natural okay yen fancy jaso ene yen fa chemical bia nso nwu enti se de aduro ne tie nsuo kura nso nim onum a eye adwuma natural se de tie na obi so honum a se onya menopause no a na ne tiri hu tutuo na nanumu ato ntimi ne di na one be ma ntumi nhia mu ni ade no ema abre bia se oye no fon it is onum 3p garlic mixture ema onkwamwa no niema koye de ma bo se de bia ho eden tie no ye ema ne de no emema de ye andropause mema so de se eye wo mo a omo testosterone no unse be ma omo testicles no ene produce ni ma bebre ye won kwamwa bi wo mema omo balls ni mo eno e produce ni ma bebre e produce nkwamwa bi a ene gbo ma be ma ni minimu ye kese abre woduru ni free be 11 12 13 14 adolescent age wono sa testosterone no ene ma ominimu ye kese e ma ohufu e ma onya atenka se ono oba be hiem etutum se omudu sa age na chese nya asem ketwa kwa de kosi be 40 years tum so mugina so na se menopause ne sha se e ba bonse nwi na epro nyame amwa no pampe mu apa ana agbosiji so bosa kola ana so behunu se omunyi na omone ne ye ketwa ba tum se ye papa mo no ojina so tum say our voice but onyini no na voice no e kofom yes ne na pan afeso no oba be hie mu no na hode nyina kofom ti sa hu se maba wane mrante ne twam a na atone ne kasa wose na mode ma twam a ha twatwam mefama ni mu ha biem 3p garlic mixture ebeboa o kire se ehihye wo ni padua no e ma sa hode na akofom no eye ne yie enti se be manya menopause kwana se wo 3p wo no mu a elba o be mo andropause na menopause no ohu kura se wanya bi ebe boa ye number ni agine frɛ Dr. Cecilia number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 be ma so nya andropause a okasa pa ade kakra bi na ne bu ofu oni ne wofie woni ne ka asem ne nti ase kwa chiri be manya andropause wa enna ho ye ne din na tinka kofom oye adwuma kakra bi na ase wa bre kan no se antimi permini he na me gina so rough enso tum sa ho de ne kofom nom 3p garlic mixture na emu ani padua no wonya andropause ana menopause mpa obi hu se wonya bi because onum 3p a obeda obedidi ohun na hyehye wa na dwono ebejai emfifre te wo na ebejai because ewura entiri ni mojanumu eye ohun adwuma ama onkomo se eye immune booster enti nkomo no ma ho de kofom na be kenya awo mo owo kuma se ya boru akolena keba dani heba Criske Heba odi okwa wo se ope 3p garlic mixture ho for enko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidia eye Gapson Pharmacy momoni Away Enterprise ewo wa ye ne cathedral ne di nhwani mu Accra owura Okanhia Kings Walk Kof Sam ene Angel Heba ewo ho ashamafo enko Ekus Pharmacy wanya andropause ana wanya menopause be ma wo bawo Fred Dr. Cecilia ne eni enkomo every 30 years dey kono niema amaboso yi
uhunu bi afre ye ne yankasa number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ama kai se 3p garlic mixture edro bi a wonum bia obetumi anum 3p dia ka ho wonum hospital dia na wadidi 15 minutes no anum 3p garlic mixture na me bo adasene ye no besehia nana kunadu hia dom nyame enhra papa 3p garlic mixture du papa ho adanse die ne die he dako ye bese o mo line no ma be dia danse ne maako na so hunu sampa edro no edro ho adanse die do so papa Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa mema mwakwaba ya no ama yo asana mobeba mu no ene champion accountant there the birthday it's anaya rolling and wa fa no ho o fitinam say ada wo engagement wo kwaje awade ana say wo di birthday o da so no abrantie AC it's accountant champion nana ajima ndua wo mo yi na mishra esre nya mishra de ma adwuma wo ye ebi ko manimo ya dem fa nkoduru ho kwa ni mu pa accountant na say Bank of Ghana penye say accountant na ana no one wo dey fa ko ya dem fa nkodu ho bi na busumi so emrantem ana pe na me hu o bese ne sachi de na ne nsem so nya ne nsem ngu kakra accountant ana de o mo kapa ana de o mo kapa nti yesra nya do yesra nya mi nhira de na eja na agu yesra basam guo enso de account na tinya bo amishra pa na bakoso aka home Stephanie Abena Yabua accountant so ni sweetheart no wonderful tinende I tell you na mo ba kwa and dey gisa mo kwa o me call la Quinta Lodge ya reservation mo this share mo la Quinta ha o tna so kra ye dia ya wo da ye nya 4 years dia so mo dia to so ayeka ya mi nhira it's accountant na mo kan Stephanie Abena Yabua esi an kan cho so do pa o so do ukunu do bi obaba hu bi aka muni nam odon de odo ka muni nam tane wa wani tia ye ke odo ampa onim odo no so onim tane ye de atonka odo na grofa heba tonic e wodwa so da sadi bia ma ne sa enka bi eye mojadrom super mojadro eye kama ne ho adanse die do so kokoo na omode aye eto ayade na se he wa untade ofa ehyepe na he ha oni ade a bomode a na wo sa enka grofa ho adanse die ne ye bebre bomode na super bi pa na ebeboa ebo ho ba de free yade ho de wa yade a chenso aboa ama wate esi na so kinken sano so se wo ye ba na ofiti ko ne ma nkoye emma eba wo te ya na se eba bebre ba bro so a wadro no eye grow fine mojadro 0244 596 532 0244 596 532 Danny Herbal and Trading Center eso ema unro Danny Herbal Mesha eno na wo no ma ene yedi to malaria typhoid ase wo bibia ya na ate ho na mere joint no ya na taye o ya mansa enkabi afa Danny Ton Herbal Mesha enso ye mojadro eye kama pa Danny Natural Herbal Capsules eno sisi yade no yedi to ase na sanso ye meme do tatahwe we no eye mema nko adrom miate no eye Danny Herbal Ointment ya no atibidi asrasra o joint ne ba bia wo te ya no afa bema prostate asase eba onka yogu nsu ya wote yi ano wadro no eye Danny Prostate All Capsules bomaden na wonsa enka be na hya no so se enro ya no nampa eti apemfo ne nkwada moma nkwara no fo ene akwada wonyanya mfinsha enkono wotimi enum bi 0244364651 0244364651 Naturalin Ventures eso se kwaji Congo ointment na emwa Naturalin wo modro yi eye kama papa ointment no akura akaka wure ewo ni tire ho ya bomodin ape bi fasrasra na ntama propro mpompo na ebobo wo basa anasa nsawa bia egu wede ho no eye Congo ointment na wodi etu ase the fresh feminine wash e ma no fasiesi ahimfie ho no na bibia enkoye wa onkono kate no ate akwa kire ahimfie ho enka bia begina ho wote yi ane ade ni nyina no bomodin sa wodi we besiesie ho abere bia no na wo maaye no etimi adi mu kama 0249017101 0249
02079017101 Kovi organic tiger nut powder atadwe yariati denne atadwe ya kama papa atadwe eno omo yima hata eno on ma yam ayane powder kama etu so de bia no a ensuo de na de bia fra no wabom enya sanso aduane bia wudie bia won sa atadwe de enya nwono so hono na wasebi na de agum kama ebeboa pa ma pomodin no eja na so boa mema ai na sa atadwe de already na mo amonim mo de charge battery na natural na water kakra di anopa no twa na dia so last Daddy aboso Jesus unya kokwa anu asabi egum unya kwan anu asabi egum kana say hwan kola nan kan anu de Daddy we no why no special on say the that TV no so no e powder and e powder no nti wo sa na wo dia so for ebe ai we premium nutritional limited that dia ba dwa so na wo pe bi dia na e poku trading ready mens and I feel tech wisdom and matches supermarket. Doctor, also a be our home 0200777277 0200777277 home sweet cereal lego mix so ya Tom Brown kama papa Tom Brown kama ya wodwa so ti bomode na wonsa enkabi na we no nya Tom Brown bia keke Tom Brown wa wudi a ti cholesterol so wo di padwam akora wo so de ma ne bi ni nam se ede wo mo de mo ni soya beans and afei wheat dia afra kama pa akwa ne hwe de die sa no a wonya bi dia ebeboa ma ne nyine no ayefem 0246 no mama benefo kura betimi anu benefo so di sempanifo di nkura di onza me yere o tete bia ma akura na so fo be ko na aye na numu no amusa sa na wo no ye to ma akura na so to ma o te so wa ho a sa ni wa ho a me ho jabusa fo obi an goji bi na titi ye ma nkola na so bia benefo di won sa pani wudi a cholesterol atiso kra enti eboa yes eboa pa ese we mo ayunu ta pa ka ne hyehyehye na mo nyina mo adi bi 0246697358 0246697358 na enu ache no yansha ne so ese Alaska Star Enterprise time over there Ghana's #1 original only say eno no just office bia o ba bia ye di paint ka bia Alaska adwuma ye no say koto wallpaper ye nti wa kofa bi Germany Sweden enu ya de Canada Spain ya de aba ye wu nti no kofa ba e ment na wonza enye paint sem na de ye twam no na twam ko o da se de twam no na twam ko we had the farm ho asofo se mfie wagadugu na tese da so ko TV studio ni FM studio pesa studio ye fe pa oh Alaska I be sorry o church o background ho o pesa ho ye fe o sofo o office ho associate pastor office ho e microphone people for office ho the fatfam farm ho and mo ano no o be ko obi because eh sofo we are first class man of God I am you na even to be akoteta Alaska there wa boy Kumasi Adru Mrs Anoche Plaza Prudential Bank na enchenwa 0268419596 0268419596 Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie eso ene ye da ye ho ye beba sisia so me gift adomakon ufre hin na bae Afrancho bronkom ne bae gift menton kakra o Afrancho bronkom ne bae Afrancho bronkom okay dia na donam Ipacho awara sana di no okay shasia mai Ipacho mishia be maybe na mishia no de awara sam to menim say na ni jimi se na misitie na me hodwo nti se owale mi a ebeboa no nti me kura meni ne tena cha kura ansa kura na okoye ho ade me try be 4 years ansa na okun mabusuafo no hu se me hodwo nti e wale wie try no awale ni mu no ahoto ndim esu ni oyanko aye chese abusuafo no ha me se ya almost this time say ya wona de me kunu kwato adwumam enti me kunu ubonu somre sanso asema si ye si be fie do aye ni ho etu ntimi somre ni nyina wa meka se somre asoti ase wa ni nyina tofam wo ye ne sa no aye ni ho nti ya nti ase so hono e na yetumi aboa o se de opese ye boa wo na nti fa ye hya ase ebrane de ye wo time ma opa yini mako ukunu ya fa ne sai paso de Richard Niama One ntimi kanse mi yo eti Richard Niama okay ushia no wadi mfie sai paso na me 25 ana ukunu so no nya mfie sai Akoma
FM 87.9 30 years ɛna mo ware ye asma ye ka mfie senie 25 years there be me kasa onu kunu ware ye mfie senie ejeri me say me why 43 nti me say 25 43 mo ka mo moy 25 43 na say 18 on 18 years mo ware ye mfie du nwotwe aha anti for ye hyase mo ware wie no edie na hyase se de wo ka se oya oni su no e hyase se na ye nten komo na se if I saw me hyase me ne tena he no me kunu no ase no opay akwantu nti na won pe awase me ne tena ba me nimkora na ne buafu sebe ya me wu a nsika sem na ekofom nti me yanse na ne say ne wawale me nko say ne ya menyim oya step wondo no na akwantu nti wonde ebasem de na won pe kura on life me so no ma wale nti ga say me koyi yin say egu na wo nti menyim bia na ne boafu nti me so me fa ho na me ya de wo enkura nan na nyo no na eda okay nti yen hyase say mo ba ware ye nim sa ware bia be hyase a mo tena se ye ka bibi se planning mo yina mo ti ase bia ware a ye komu ye penkura mienu ye penkura miensa obi o se me be ware a me pese me enjoy me yire kakra eti bia me pese bia ware na chin mfie mienu mfie miensa ansa ne ahyase a wo mo de no mo ye ne sen o ka senka ye be wu mienu pe na me se mienu pe so de minti me wu mienu pe ahyase na okay intimate me no menim de nya me de ba ma me am peka se ginchira me pe enkura mienu intimi de bia na mewo intimi me wu mienu de na wo pe foforo na mienu ne bi na ni jemusa okay me nsa na se wo mpe onu ko ni ko se onu ko na mi ko hu to de bi mi ko yimu wona me ko wo sa ma fi no me wo ye person na so sa so the same to ye me fi na wo ntimi ye am say sa da dia mi wu bi menya emetu mi wu bi se le be ya akonto na ye etu na beti na ye etu okay na mi ja wo te mi ja wo kwa still kran ma me hu nto me kru ha mi say ya me hu nto me masem masem ha madwi say ya na mi obi ya se wo so wai wo pa akonto otu se scanner wa you se scan wo sen for so pa na wo so se wo se scan wa tin se scanner wo sen wo bo anu a wo de bibia enye o me kakra of my grandpa enya asem nti yetete wa na onya skese o top plot abuaso hospital abuaso one ma hospital konya plot bi wona kotoy to kotoy na we say obesi enso kura no eno so masire me kuma nsem bebe o mo se ya kuru sidana mame o mo mpre ni sidana mame chinchina mekuma ase adenti no aware no ware na ase mekuma no ma magibi o mo ba ho adenti na aware na ukunu se wo si dan ye na wakuma no wase so o mo mpene mo so ejapade na wo ya minti o mo mpene ma na nya ejapade ma me na o ba ya mo no ensam na ntokwa ayaka na me so no makuma hamba kra to mo do no me twekura pa me twekura me de mani agye ho o so ka no kre o me twekura pa o pena de enti no o so ka no kre na ade bia wani wo mbia nso no o we no obi ba mo o so ya fast cause aware no ke gu first one so saadi fast bi bro so saadi e ma pa ya wo say no wo hura di wa anya wa ba sa go bi besi na chi wo ka chenu no me na ma hunu ma de me se mo nkoye mo se twɛn na me mra na me ba do obi abefe asemo oni mi oka pastor ama o ba ni kura asem yanka ne sai ama me das me chetie fonya ama me baba ko Vincent Akoma ye ene Suzy be finyame adoma memenda ye kan ma bom sa wa afo wo asemfo su ze Vincent be dwan ye ku no e wa asemfo su oh ka be fa be why music director of Glory House Assemblies of God nti Vincent me ma trim kwa we dey wa be ku no table of men na enough for Vincent me he na nimzi na he mobo
madam so ba ko say adeje o he back 20 so akwasi o to be wiase we mu yes we ya wura ma no o to he be ni ma na he mo bo na me he be ni ma he so do wale o ke ko no ti me say ya ma mutrim kwa ama I think say our radio said yin enim no enoma bebre na woma ma eyeyi anase ema na nyeyi na te said yin nua ba obetima he in fact so wo he nkomo a ya twetwe na no pa ya bibia di adanse say o wonfum so bebra o ya embema ne kunu take decisions a o take no yen sha sem free ama won say metai kasa asem we edu bebia na man bia offended but that is the truth say ye wa ware mu a the pressure no ne the zeal no desire na dey power there no yenye we don't treat it as such yenye we feel say ababa ye right yenye we feel say are nko na ye be ma o so be ma ni hu bi da na be ma so be na wo ye and so na all pen that wasn't the attitude now I said dey be am kase say wunya 40-50 years a sabi ya ware ho ya dia ma say ba who the importance of say me ho be ma wo makwan a man in say we do stage bi na say ka wa kro bi nche wa sabi o nipa bia na ogro ho so they know say o be responsible when you are married and munyama wa ware mu nyina no e mo dudu say na be ma de o me percentage say but oba ne be ma nya ware enne say me ba Vincent kwa ware ye aware o mo ko ware ni nyina no o me nne ko ware o ba animunyama wum kyase pa ko ba no adentia obi ne say wo be ma du achi a kire say ne unipa ban ana unipa su eye and so ye ware wi a mo ma ye ru mfi sa de no ana ya mamre mu no na trust mu kra no enye be oba na se be ma pe ya no ye pese fa western culture na say oh won so open na no but at least open na won so won ne ye bia obetumi ayama obe ma na dwena ye den aba wo so say me yere say open me say na ya o ye one no so for keke ni me see ni a me yere ni bona me say eh me say abna open me kai on just say ye nyina na kira de in the same school I don't know what preschool like I Sunday school teachers on just and ye nyina I on say rai na ni jime ho on just say obobo na ni ade a ni o ma de oye bia eh sister es brother ale me yere de na ya na on just say enti as o ye ya na me ti ase enti oba de ne kwan no and yes some bra me pawnya na ware be ma na ware nti at least o pe be ma ni yie mu no ubetumi ai o bobo ni a kire na na ti ase ama ye nyawu mu wi ama asudi ni different dey be am say our wedding is an event our real the next day na ye ba fie no 87.9 wedding dey they say visa series dey memenda sa memenda na ye kokam mfata fie da kwa na mba engagement na memenda ya ba ye insurance no wa so dem and no is just an event and crowd ba be share I be witness what is going on ye we agware na nkasa the following day na mumye ni na mu ba fie ho no fo ni nyina akwa na aka bo ye no eno ni aware no na ama ehonna sabio ye ware ahana se woni suba ye hunu ahana wo suba ye hunu ama hwe sister nkoma wodi nyina ne tofa bo nyina na se na kura twen ye one ama be mai o se na wodi ka no be ma bi o opema da no de bia ye ka be ma opema o ye ne den opema ene wo be ma suba bi nti ana onti mini baba kontra sister yi ne suba nti na ne kunu woni nam yo nuwa ni suban ana ama ne kunu woni because se odo is it na he opebe ma no na be ma no onya ama nka benya gukudu kwa kasa opelo na yes be ma no ana sade ye friend kwa na sade osini ye kasa kwa nchase onipa bonefo na mu wo ni ye bia wo ya anya esese also insist say me ne better than ba akumu pa de o kan sa to so until finally no office o mu separate na oba no woni fie na ono so wo ba bia e be bo nchase o mu nyina wo the same place and then of course when you are together what did you say be ma no opa akrokro na be di say nye ni trim na ye ne de na pastor ye nyina ye dia age na me tuwe na wo yere ne mia na me pon aba ma di mu di amusimu ni adaje ye ni bro aba ma di amusimu ni adaje let's be realistic
me so de no na ma betena ha ana me say ti ha metena ha firi ha no so bre me no bedru fi a me kwa ko bo tiri mu dua go be ba na ko ale ma wo bre no so ti I try to defend I ba na be ka say ka many problem o so ba pa ka say ana me kro me ade a ngo be ka say me o yire frejuma ba wa bre o sa wo kro ta say o be ka my bedroom fie na titimi mu dwie na papa pimples na so na madru fie na me benda na mesa so de no na ba ha no afena ko papa pimples se be papa di ame na pimples paide pimple me say we ko pimples no me nyam na me ka so be say ade no de fa po he na ya no answer ya wa pa no ya no ya kokon ntokwa okay so that say no ya kokon ntokwa but am on say the na point that me making say so we nyam de hukum pa ama ade a wo pen ye na pe okay ala wo ba de wo pen wo ba wo say de ono so pen ye so wo pen ko ade you treat it as such okay minim pimples no pa ya how many sikari be je free ho even though like we are not encouraging say mama nyina nko kan me say ko pa me pimples mama that is not what we are saying but we are trying to say a new officer obey am be man ni aka wani because say the wo kese woni ada on papa pimples e bia magi de ko magi apai let's be real the competition in the market is high yo 87.9 no mo can say be ma be o ware bia mu so responsible enti mo ko pe be ma mo pele o ware because e mo dum say on na ye responsible as ye ya bra bo question is obit ma hwe enti wo tifi na wo ye message no obesu ni abre ba baji because ye wo say wa fa message dey obit ma hwe enti wo na ho to na say wo make every effort wo de baji ukunu back but the do be on say they make you relax man yet say I don't care opako but let me tell you be ma me ta kasa asem be ma nyam finhia duoson kura na so be ware am be ware just say na so for you near a former minister 80 something wako ware so that's here but a man do say the book mu ama obetima nya 80 something years be ma be shia la ka chensa ma me pe okay let's be real and you money be wa the say nyame bo wi asesa na tie do be bia na advantages na ba mama do be advantages na kwa mama and to say the be ma oba akoma bra say wo so ni sika say the kwa akoma de ye nyi mfi wo so aye wo so wa man ni say wo femu wi ase a ko wo and these are say say nyame ye no and now they say we be expect say me ko fa be oba na nhwe me anko say me it's not possible if even you are a man and you are thinking like that then there's a problem and who dey no and be a man so mo dey no and so edu ba bi mo ehunu say ade no say na nyame ye no ase ebi hia bi che bi wo hunu say na fa say ye pa you will treat it in your sister openukum the homework maya ejeje madam for ibi na kai o say obeji okuna enkokun odi enkokun bo modern say obebusa baby ani pa ote obusa baby ote a kofi ho da wate say say okunu hye ne dem no kofi ho so odi kofi ho a menkonkokun bowura dem ho odi emi obi ankasa hwe empa esiwo Akoma FM dem ho be shite seso be shite seso na hwe the pillows hwe arrangement waye we osisi ho hwe na itina hye na nadwena a okunu ko he ho no na hwe na hwe onso empuma na tifi what you say we are dem ho aroma no the scent in the room uwie na hu se san nyoma hu ye nyina no etwa wo de ne de nkona bra fie na be homework chese sa scent na wo di ya ye ama empase kwa ye de aba fa mpa na se nyoma be ye na so foi me justify on so obi so ho no mo a wo hwe message ne dining table papa bi a wato and chance bi royal boss bi a woni ye aduane ma ne kunu e de 7 no na akwa hwe tie ku bi wakofana table bi a ye bubu say ya de si ani mu a ya de plastic chair si ho tape ayi the question is ani mu a it's a point free mrs ni fie ko di table all this finished arrangement ne ya okay. So these are the things I hear count. And you a bit my pastor Obano they said they making with issues with Ebiana who see whatever Obano here. Okay. But other areas being because when him Obianwa is what turn akoko be kwa. Be binti enti fanese they okay ampa
oba no te sa oye bibia correct mema ope ma madi can make that point no mema ope ma de ama opa he and style be na person odi yi no opa ni na style bia be still oba ko pe ma and we are not trying to just and it sa be man we are not trying to say eye bia won wa ye boni bi but we are trying to correct all more eye wo mu su bi because there is other guys at said the can ama ya kasa wa hi ama nya be ma bia na eye na ere say ya eye oba na mfum so be ma na person obo ne ba no obo and we are not trying to defend anything about that but we are talking about the fact that and ye bia we ya e push ukunu away ema ne koto obi nsem na afedi ye dey asotwe ayden aba na say dey ama ohunu amane that is what we are trying to talk about and you money be wa because they said the point na me make na wo na anti kura show they say primary dey bẹ́ẹ̀ na bẹ́ẹ̀ ma kura ọ̀nà nsa fa ọ̀hún sí a sẹ́díẹ̀ yẹ́dẹ́ nkirante twa ne nsẹ́m ọkọ nkura yi sẹ́sẹ́ nkura yi abayi ama hwẹ́ 19 ẹ̀hyẹ́ nkura yi a ẹ̀sẹ̀ fẹ́ lingerie yoo ẹ̀díẹ̀ ntẹ́ sẹ́ ẹ̀díẹ̀ nkura na ọmọdé aba o ní ẹ̀lẹ́ wíyẹ sukuu ṣe pijama tètè underwear ọ̀sẹ̀ bá ní wọ́n tètè underwear yà yẹ́dẹ́ ṣe àtàkì àti ní wà tìǹbù bọ̀ ní funu za underwear da so hyewa o sɛ akɛse na ti bi ebutu ni na ɛsɛ skirt na hye o ma sɛ na mi da so o sɛ bi hye bia na sɛ mami ada wache ada yi ade e twam nyane ɛna ekwa sɛ o mo underwear di fom nyina ba ma twɔ de nyina aba na o da so hye sa skirt mami da hu sɛ mami ama o de sɛ da hu yɛ mami so hye sa skirt elastic bi bom fi na sɛ wa twia bo ni mu sɛ atɔda mo nantia ana obro bo sɛ underwear o twia bo so agye na agye tɛ awɔ na fuso hɔ asɔfo ohun adeɛ no na ɛnɛ 2023 wọ́n lọ́wọ́ ṣe saa sikẹ́tì nínú nkuruma ẹsẹ̀ wọ́n di wọ́n sọ wọ́n kọ́ ẹ̀yìn ṣàǹjẹ̀rẹ̀ wa okuru bẹ kọ́ sísè okuru bẹ kọ́ wọ́n jà sẹ́ ṣàǹjẹ̀rẹ̀ wọ́n jà sẹ́ okuru bẹ kọ́ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀bùsọ̀fọ̀ yẹn nka bẹ́ẹ̀ yìí wọ́n ní problem nti sísè náà wọ́n yà justify náà wọ́n sẹ́ o ẹ̀mí yẹ kura twefo a yẹ bẹ tu mi fo sẹ́ sísè bani mìíràn fọm kakra ɛna ahun sɛ ɔka sɛ ɔne ne nna ɔyɛ ɔkɔ ne maame hɔ bi abosom nnan ama saa ne ɔma nyina yɛka wɔn asɛm wɔn ne okunu tia ne ne okunu ntena wɔn maame ofi sɛ ohia wɔn akɔnfɔ wɔn ama awareɛ te sɛ wɔn ne okunu ntena obi okunu mpo a wɔn ɔkɔ ne maame kura pɛ na ɔnkra ne kunu kura sɛ bi a mɛpɛ sɛ nka mɛma mɛba no bɛyɛ adeɛ ma mi o ɔma ne baage so apu ano ɔkɔ but ne nyinaa yɛ mfomsoɔ bɛrima ɔyɛ outspoken ɔbɛka bɛrima bi nso ama ɔnka ɔmo yɛ outspoken ɔmo yɛ ɔka wobɛda ho so wobɛhu deɛ ɔbɛyɛ but obi wɔ nka nkyerɛ wo da ama na ɔfa no ho adwen the very day the decisions a wotaking bɛwie pɛyɛ no ama wodedi so wobɛdwane ɛnti mɛserɛ ɛma a masi so a mo waware ase a motete mo ne mɛma teɛ yɛnhyɛ nneɔma wei nso anyɛ saa wono wobɛkɔ ma yɛnkasa mɛnkɔ abusua fie mɛnkɔ ma mene mo mɛnkɔ abusuafoɔ na mmom know when and how you do it sɛdeɛ bɛyɛ bɛtumi aboa aprotecte wawareɛ nti ama Richard bɛba Tuesday nti mede bɛsi a na me adma Tuesday Richard ba deɛ aka akyire biara no yɛne ne bɛtena ase ne asɔw asɛm na asɔw mpo awie abɛto yɛ n'aso no deɛ biribiara bɛyɛ fa nti ama so obi wɔ saa problem yi bi a wode abɔ mmɔne abra yɛyi wo nneɔma gu abɔnte wokunu sɛ ɔnhwɛ nkora ne ade woba yɛde ano tuma no ano no asomdwa aba nti bɔ mmɔne no bra akoma mu nsɛm so no yɛ wow na bia ɛnyɛ fine mekyia me district pastor Reverend Eric Otiaje Assemblies of God Santase district nyame onhyira papa yɛda ase pa evangelist ama wo so obɛkɔ hwan hɔ ṣàǹjẹ̀rẹ̀ yɛasɛm ọkọ̀ ṣàǹjẹ̀rẹ̀ yà ó dà tó ṣe pantalon ni kọ́dà yɛasɛm o ní bọ́ọ̀lù sukura saa nneɔma no koraa deɛ sɔfo nyina abɛdwe sɛ fam dose ne ɔmta tuntum na ɔmta ahyɛ paa ɔsɛ ne yɛ baako tuntum ne yɛ baako yɛ asɛ white nso yɛ yɛ off white bi no ama wo hu yɛ owia ɛno ne pant no ni deɛ fɛ ne St. Michael my god ɛno ne pant yɛ fɛ ne St. Michael kɔpɛ ne kura gu o da so hyɛ ho ba ne deɛ na o sɛ no agye wɔ totoro na no ho sport a mɛma ne deɛ mbɔ papa wo wuya ɛkyɛ ne deɛ menam nya baako ɛno waso mo mbɔ bantam weight no ɔmo deɛ na ɛhyɛ wo ɛno ɔmo nso de mɛma ne deɛ no Jesus Christ St. Michael ama ɛnɛ blaze akora ho ba bɛpa ma ada ne hu sister bi patase paa ɔno tuntum blaze na deɛ wayi bɔ no ama baako yɛ ɔmo bɔ yi a asa homa ɛmo soso ama mi ya na mi yi mani ɔmo sɛ sɛ yɛ atade ana sɛ blaze na obi kɛtɛ sɛ blaze anti Jesus saa ne ɛhyɛ dɛ yi ɛbo no kakra na line ne bia bia mu nkɔrɔ mo yɛ bro 18 years fo no ho no yo ama yɛ ka kosi sɛ
abrabo ye competition say first no na on ye papa no mu ware mienu miensa nan no on se na fie djupa o na competition because obi di agro kitua bi a kokofuo no ni di obenye so enti yire panyini ni agro do to so mienu ni agro do to so miensa ni agro obi a play ni cast kama say de be ya da achi olumai wo kwa obecha ni pepepe ene de obi abia nim se ni kunu bako first ta na da kwa bi sisabe na me nyanko mecha pa so enu ti se ya ma ya ba sese ya hunu competition na ba wiase no nketwa bi sore ba ebi no mo ba chiro mpa okay hwe be ma bia de nani nanamu o de nani wi naturally sa na nyame boy from Adam tini ye Adam ase anyway de ehunu de bi hunu wo ho a e ma me twe ben wo se ma ehunu sa de ani bie wa e drag me out Akoma FM 87 na ye mu binim so ye nsanya ka sa de no apɛ wa ware ma wie enkankanka wo de ka wa sa be hye no messages Chineke God ye start prayer camp apiedu na sister bi no baby e bia wo de nukunu na mi kunu pie da kro mi so penya na me no na osman se me fa ne kan ko fa ne ba tie ba me na madwase wo na mbe pie mantam bi se mi betie sikwan se wo na sister nati ne dan wa bonten na entoma isi ni masi sister yisu mu du Sofu one ferenzo. 87.9 Kumasi. But when it's sofu was sofu na ntuma ipa ya. Sofu na mza hana oti. Me kwa na mboso penyama na yese. Girl no baby wa irudi na tem. Dress ya wadete wo. Tuma ne sinimu wo dan wa bonten. Na wo ke bi etwama. Ade. Abere papa ya befi. So. Ye no ba ni problem pa ye. Say ade bi obongu nu kunma mani bitisa obongu say I say wa me doninti bibia ba no but we say over protection ama we say be wuntemu 87.9 Kumasi. because the wajini be junior ko dru no bi kwa na be ma ente sa lady bi not ashtown una sabi ebusan fo fanche me obaka say first ye nuanom farafo nse ne tete wo mu nso kaniba ofia na nadanfo bekache na wada na agu abontin ukunu kwe sport bi wo ashton free na nakosa ajima park na sport bi wo no opposite be so kwa ukunu ampa koto no enya ne hwe no obeto no ano ne to no Akoma FM ana waje wa 87.9 Kumasi. sister yi ko se wa boni mreketo ntora kupira no awobaje ne ku se bi ho odin chen bi na table ne tan ne ye kaish na lady so no je tontura fin na ezim no ja no na ne ho ofe pa aji wani so asha ne so kwa ni mo ahwem bi obekai so o de betu ni bafo me dwene se me susu se me yese ubuza ne se 18 years in na wase ye nyina ya danfo no but they say I will say on the twempra e ma na ko problem a wo na ko di na chi e na ko bi wa bi a wo ko to no se wo dan so ene ma bebre semamu a wo de dwunia ya na wo hu ba bi e ko ya kan nya yankohwe ama se wo ko ekisofo fi a san kwase ase bu e ho na ye headquarters e ho na ye headquarters we sit en campaign business so ekristo ni o so ko baka se ha na menye we ena menyewe okansa bi shem na me chene fast ana mi free job ma brese na ma brese na pesa mbetena se na mi be yesembe but oyonko ba a wa power na je no won fa no adwuma wa ko ya bre na wukura ko di ni nsem obeyi bre ni nyina to atwene so what dey ade so na wa som no yesu si sumu ma onyansa chan haima okay ade ayema Samson tin ani no aye baba ni yi no the first barbering shop e bi eni wiase
or the Beman Etiano, or the Yamiban Etiano, Delilah Boutique and Barbering Shop. Unisex, the first barbering shop. From Genesis to Judges, near me barbering shop, baby. Obians will be on it. I don't think Yami Bashasi. I don't know Yami Shasi. What is the Delilah or the Samson to the no croc. Then me drew a croc. Or Quabontia was say checking. Was what to occurs was say, what we use Quabontia. A dear the money, yes, sir. A man fan show me, Bama, we are in what is our last born. Bama be our last born. Now, why wouldn't ya? What do you mean you catch my woe? Okay. Who catch a power penasama, who free double coffee, one hour yamana, or you could be a family. Very good. Some more wound is a man, my catch it, nay, a crop, and you know one the tear, sign the sea. And to a rubber be near crop from near born babe as a baby fool. Uni baby fool. Sa meme boa okuro bi dem a ne abon babe baby no si no ho di kakramam tumi say wa men so bi di nyira odi odonti wodi enso obese on say wo ba ko menu miensa ono kra ne kire ne say wadua ne magusuo na wo ma yenti emu say badwumi de esi o mi tire mi mu na rubbish aya korokoro onso si woni mi ye two wo sa to no prum ehu mahamedai wa so krase ba bia mutie e ho e site anything okono ocha na yam so na den no ba o sa to na ama fita for on obetimi afita ni betimi upon 5 o'clock ben ka bia adwuma mma 5 o'clock fita o me ka salifu wotimi pon be 5 torobo ma mi me free okona wa ma salifu wa du fie mi ka bia be 10 o'clock so for mi dware wie na na obi de ne ka ba me da so wa adwuma 10 o'clock no da so wa adwuma e sikanti no koye ena wa pon wo expect say nka 7 na kwa ba ena wan tumi amba e de na wo ba wo so yo na we say wo chewa bonti ametupunu wo chewa bonti ampa wona wo te ho obi afre no adwuma wo kwa ametupunu ampa ko ba ya watupunu ni nika na ina hye no adai misramo samu ware a mema na yanyam nkoa o yanyam nkoa e wo mo se yenyina ensakọ enensa aba but na mentwa foto bi nkyerɛ de yama Esther nya wo hena ni mu adom sanka ni kunu nya ni kunu woro no ho kyerɛ no ohunu wo hena dagya nyina me boa ohunu wo hena dagya nyina obi ware wo hena kese pa wonne munya wura dem de ye chinyesi ni so bossa shows ya ni keden ye to kra boss wa ka wo hena to form do sini so pepa no boy him so wow Esther hunu say the fact say ni kunu no nkyere say obekọ nani mu a ense se osiesie no sheda ye ho akonkyere dan so ya obekọ no dress na wode koye eno na ma wo hini hu no of man poma no so kyere no some Bible scholars say okọ gina ba bia wo hini be hu no ne night ya na hye no na eye plain mi wa no free okoye nche ense se wokọ but what's up babio with a different movement the pass I want him to if you some kind of number free for what's up simura manyi wani madom dia look at the casa embra down so say yem fra wa wonti mi but shamu brasene hu sesia ono ani kuro wasa jeni tu emansua de okiso for ma yesra mo boya ne sa papa danka Williams can say be was it the fact that your husband is me and you see my nakedness doesn't mean you have to stop respecting me. Papa don't come with us. Because the position and the first time you no and funny niago. Okay. So, but the man be brave funny for granted. She said Beyonce was what 2 or 3 feet. Was it for dying? So what to no problem? I think it's a powerful no better than back. And you oba hai biama. Opa Shantinu ta wari mama ti akotala na papa ta Shantinu ta. Mama dwari na. Wa fa na dia nesi. Wa fa tansi ho na ekro. Okay. Okoda no wa ba. Next time wudi besu nyansa ye besre ye nua be ma no wo yira apachew apachew sama no chance bi imse brand obeba ye ba obeba fi etiefo beti se ya ka asem na na ba fi na be ye fe ifri sa bre ko ne fe nsu nyansa because ne be ma bia na ono ye kika
obeti wase ose ye se obetu akotena da na tifi chance ono oba ntokopefo betena da ba ewie meda say health alert clinic ye the outside ade ne be kwa akotu ase na ye nipadua no ade ne ho afra se nko a na wo mo bo mo abasom ye de bebre sisi ye de ade na fiche kro ne manko ye ye de se chronic nyina no ye de be kwa health alert clinic na wo no matu ase e de amaye lab ne fidie nwanwaso ho a wo mo ne hwehwe ye de kira kwan ansa na wo mo de no atu ase 0242518893 0242518893 quick credit investment ese obi a wo pe besia saudi bi adwuma sa wo pe dwetre ade a hye wo business mu anasa ban adwuma for de bosume na duro no na de salary ne he e ba ya etwa 1 week 4 days de aka ne nyina no ya ginyame enti wono se wo pe emergency bosia bia no a bomodin abra wo mo nchen enam se wo nti wo mo aguni ema mu kura eno a eno Ghana card channel so wo mo bosia e wo internet no eso 030220 0390 030220 0390 Rocker Clinic Limited e wokuma se Alaba Abuabu Station wani opani siko house no na edi enhwe ho na Pacom capsules efre aboa mema bebre ama won matimi agina so afa janiki 442 e ma ne se ache sa eno so eyenura efre won makache vein capsules e boa ama de ya na onya burning sensation wote ho na ne widie mo ehhye no eto ase prostate how no nyina hwa no e de amaye enne medfagen capsules wo ma san abeka ho ayase abrewa ene akokora ebeko jogging eti abrewa ne akokora ekọ jogging dia ne abantie no entra ho ema hututu enye omoso ahututu ne honam ya bia no wadrom eye medfagen capsules 0244885040 0244885040 diamond insecticide spray and coil enso ewo dwaso eboaku entontom entefre emo anketenkete omo tu omo wi entefre no ne entatia ne nyina eye diamond insecticide spray ene de etu omo ase afa coil no so ye kama pa ene emo amoya na dwudwuma ise bia na ja wo ye ndomi bi wo kwan ho anasa na dwono wo ye aduane bi si kwan ho entontom bariwa bosumi bia treat malaria wo de ba bia wo ye aduane na so diamond insecticide wo mo coil ne baako na fasi wo ebe pam ntontom ni nyina na na dwono watimi aye wadwuma ehwam papa sa wudi si dem anasa ne wusupere wo dem wono ehwam eja enka papa e wo dem 0592185548 0592185548 Nana ye bi se braguna samai na spiritual problem no wonso ni nyina no kama emfama wo edua bo yade ekurankro anasa wakodi mojafram emene abrabon ayesi nwantan wode no aye spiritual marriage wakwa enema enkoyie anasa problem bi a wonemo e wa asase so no fori chem ho e wo nana ye bi nchen e wa aguna samai ubetu kwan a e ho nkrata asem di nkan fa kona nana ye bi enhira so kama wodi dremba ze kwa bem na ye de besa na etimu e de ama 0243 134535 0243 134535 akoma musem dwumadie esudie ye ba afrefo ye numbers no ye bie edi atum se woni number na age bogu phone so ye ba ya wafre edo adwenkyere no aba 0322498035 0322498035 0243114497 0243114497 ye da ye ho ye beba sisia I want to be giant. Yes, and quarantine and going to shut me giant. I the second book not one ante. Oh, so could travel channel for an. Was afforded 2 to your 4 crack. The German kind of me, the Wally Mawali. Then so class still cry sister our no class still cry who grant to me say look how much asam no said uba ya no form one said you see nya daji ebe mo no wa onim say nya sa na wo ba minim say TV ne radio no pressure kakra wo so de na so no ka say wo kunu hawa how no ye ni fie hobi ndi ye hunu hawo na wo hawo no Matias ya wo se wakuma ene wase ene hya ase afiri wo mosom na mo ne o mo na tifie ba ko mo ana no bia tene ni diem eti eyede ya bema de bibi wo hono ma oye a obebo na busua mane de na so kuro no o se obema bi wo hono ma o si gina ya wore ni nuamo ne na busuafo dwene ho na wa wo ye oba no kra na wonnim ho hwe ukunu no na ne de ne tesan sa neti sa sesan osusu wo ya de bia okosusu kire wo mansa na wa beye
timiams be ma so be ma wa so no yire tuso so asam wo o ma no mo na ba ba ka achi o se ya on de o ma mi abre wo no ho entim de mitim be ka na je be ma no ne ma me na fa dwene pa arendia mintim first no mo ye free pa tight pa ma no bi pia we ga na ye but say no 87.9 Kumasi say no entisa say was say o ma no ni this time na ha no o mo ye abayfo mo ha nti say what wo me wo mo kura po bi but ahyase ne de na oni o mo na fa okay enti wo ba ye no komo no se de obobo mu na kire ne du ba bi mu jaye aware kura but ja wale kura okay ne ko fa asase ne be wo se wo de ko mu nyina na ye te ase mo ware ye no enkura nan abam aye de aware bia wo ne problem but dey na see ya edu that point na fe de aware ne gu ye no fa ye chance free ho but so dey see and say Bakuma no ene bakun to kwasa wa kuma ya friend say sister coach okay wonu bakun to kwasa wa mprema miku fa tapade na wo ye emame nti won fa ma wonu na wonu ko to emame eno na me yam se wo sa de da na miku fama no miwa fama no se be ya ebenya ye ya hoto nti wo just asele mame bakuma no maame no ana ye de enya ko to afede so na kwara wose chinchina awara na kura no one pen am say we the assignment ko tin mi kura 03224 98035 0243 114497 0243 114497 akoma mu sam dwumadie esone wa dwenkyere ene say hello wudi ba bia kasa free hello hello. Yeah, oba pa udi baby akase free. Ibadam me kase free just kraka. Okay, yenti o. Me pa so sister ne de na wo kan. Me se di kwa to me sa na me pese kamede ba be ma me ne na wo enum. Be ma no so wo kan de ne bomodia na efabra producer na obeto aso na bomoden de aba. Why? Me kase na mo fine. Ya wo kumasi asokwa baby akumasi city mall no ewo na. Why? Me kase yo we kwa ma fena ma na didi mata me na wo nga akura no wadwanya ko. Te wo de ahwe ni mo tena ye ba ya adwuma nti bomoden na bra. Why? Okay, ya da say hello. Okay, 0322498035 0322498035. Hello. Hello. Mera fudi baby akase free. We don't do so because of calling. Solo yetio. We cannot be no in there. So one night you cross to there. Oh yeah, so it's and why kina papa no to jam. Kaso ajano twene wa twene ho kakra. Yada se pa. Hello. Majo Sumira. Papa tell you about Asante Mampon Kofi. Yo, ofa yentio. Mimi aba aya no achia me sister akosia wachia na mame papa baby wo bia no mame entonchi akese mane pa mimi aba aya futuo ene de ma ye nua ma no binum sebi be ma nya wo ho ade a suban ya wo ne tie no na to wo yo ho ade ni kwa se bia wo te sa wonsa ana se bia se bia ho ni die bia se wudie Emma Bema tena wonche abra won wale hu no wo wale wa se hu die na sa forma Bema no ye wo baby won ma wonya ne ho ade de you be say de da wo form na wo so no kro na so wonya ye ne ho ade de ka wache ni se kim ni aba na da no so atem nke se ni aba no de wo ka no wo mu se Bema no wo betie na so se wo tia wo se sana na mo to ni na brabo na so the say kwa awade a enya ade awade na ebe wie peye me da se mini aba enso me da se hello we da to we wa fun mo bi ani be ni okay yentio the plan mo kan se me ko na ni ni the plan ma me ta se o ko so na me ko afu ni pa oni na me ni ni e go go to go to to dia ento ye si ye se die agbo to mo bla o wa na de ye ti ma ọgbà bí níbi à lọ́jọ́ fẹ́ lé kúkẹ́ bí ẹ̀ma bẹ̀ bìrì agbẹ́dọ̀ mi nà fẹ́ẹ̀sì kúrò fẹ́ẹ̀sì sóni tiẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀mí ẹ̀tẹ̀ ní mi tí kúrò pàà mi tí wọ́n bá ti kẹ́ ṣe ọ̀pọ̀ pàǹtíntì bẹ́ẹ̀ kọ̀ sí mi
The baby and the man to the singer. The friend, crab dear. Yes, I was look at the star. I don't think that is steady. But now, Yeah, that's say hello. We are very. Mira. Maho. Just remember. I jump from Broadway. Wamu as you go one day. Okay. What's the layout? One who can eat a diner no banana. Or more Amsterdam. Now, New York. New York. And I already said by the movie show. Now, me are very. You best strong. You are say correction, open Berman, correction, me say. Berman, correction. And because of about Warano. And now Berman so about correction, because of Warano. So, correction, Waba, 80 Nasiatem. So, Nasi by friend back, or pick a no, not another one you go. Correction, then all day. Do you have I'm not a quarter. Our Liano, you're good one day. Our Lian, had a young wow, dear, yeah, that's same. 0322498035. Hello. Hello. Medafudi, Babiaka Safri. I have friends here, Mikatafu, Princess. Accra. Mr. Banner, everything you know, the son of the captain, Media and Coleman. So, Medas. Okay, hello. Hello, mommy. Mira. Yami Adomogusu share pa wudin. You're from the 7, but do not have from the 7 wonder. Okay. Because of your Chumakwa district. Mr. Bermano, Miss Senator, 1 year about trek a car. Oh, Minyaba. Sometimes the money there. The way said well, whole mobile. A cassette said, Bia, Obia, no raho. Meanwhile, Gawa, Cacredino was to sell no one ever call Mano. Cacredino was to sell no one ever call Mano. The bay no one could back Nana Bobra. No one then I should be among the Japadia tricky. Cacredison no call Mano. Okay, I say, it is not your winning in a salo, and my Berman no mean for no, who say, Sister, dear, I know the Obabua. Because Okuno or quite in my band, like I say to me, Noma, no, I don't know why you're doing a manadi. Come on. Cacrabiano was to sell no one call my home. Well, it's not now, or Mobono. But another, the say I had a Mungo warrior the very year. Another, that man, the Obasaba, without it. Miss Weda say, Cafra 0322498035. Hello. Hello. Enough for Diva Biaka Safri. Person of the Nanabuachi. And I ain't Oka free. No, bear my knee. Okay. Really, bear my knee, best to say, Obana from some fancello. Now, we need now, and I don't know. Say the mayor, I guess, in Gibera. I just want to meet the man. Let's say, me, I don't want some fancello. And what's the man? May I say hello? 0322498035. 0322498035. Hello. Hello, Mama. Good afternoon. Good afternoon, Mira. If I tell at the pen name, it's here. What about your phone now? Yeah, just so. The way the country at the Farm Center. Akoma FM 87. Then, yeah, that was a mechanic. I better my bread, dear. Look, Kenya, Woody and what that dear, no, because they are one day per edge. And you have one senior side. Where now, Papa, you see, and one senior, one year college in the Buano. Now, next time, as someone said, you will be yes, yeah, that's hello. 0243114497. 0243114497. Hello. Hello. Better food, baby, I can say free. It has a few, but you know, I would train also on your money. No Berman is in many habits or cousin of Moccasin Mono, a pair of Minton, but I was so bad on another dress, a corona or castle only children. On pass our Kuran down the Brumental Regiment and Tab Manity every week. And so, Meda say 0243114497. 0243114497. 0322498035. Hello. Mama. Mira.
Wow, back with the book in the Casa to market. Okay. And also, you're knowing a miasi. Now, when I can to market, when you have them about the free and rock, you're not Yakum. Amen. Your best friend, a man be. Only young who needs. Mamma Casa, any number. Emma, do one as woman, you will Mukasa. Tanta, Besena Bema Betty. Unya Casada, Franco of Bema. There's only a Casada and a chair of Bema. Bema must be no drama. A man be and my man can't take this from you. Who Bruno Hodo, or Bebo Bruno too much. It is all Bruno Ukrainians over there, or Bado. Yama, we system, no more system we are. Yes, but more, Mammy Macau. Okay, yeah, that's hello. Yeah, if I check my margin, so I check 03224 98035. I bring I come be na subo remo a ye be fa hello. Hello. Me da fudi ba bia ka se free. Esther Bokrum. Okay. The party. Oba no, kemi nti kana se ono kwana. No problem, but every time we create corner return. What's something? But we are only return the Adriana Batombo. Then I will begin. Something can another nothing can begin. Adriana will like to Casa. I don't mean Casa. I think when Casa, come to say some work and honey and the idea air culture. I don't want to call 1 month for me to do your okay, what happened? Oh, you can say, you can come with you. Did you have a call? Our own question. I say hello. 0322498035. Hello. Hello. Beba na udi maybe akase free. Yes, okay. No bani to video. You remember video. If I'm playing the outcome, class, you did the animal queen crown or book. The thing to remember. So, if you can say, you have a book. It's a better to something that's in you. So, bani will feel better where opinion. So, you look at them. We got into a Beman City. Now, Beman says, we don't know, on a crown of a son or bad by them, Papa. Okay, yeah, so I say hello. Hello. Udi baby akase free. I transfer me mama, I say fruit master. Okay, I'm into. My program, you don't have my Nsem of France or anything. Yes, you will pay the master. Okay, yeah, that Monso, Marcel, last caller. Hello, Udi baby akase free. I'm a last caller. Ayo, I'm a chair professor and I'm in chair best mommy on the Akola and I'm most of the Queen now. No community about them so. Miniaba say, our dear no, and Penny was a ducking and our dear drew. It's a Berman or Waloa, I don't interest the Gamma, our dear dreamer, and a DFK for Toronto, so Abanaba. Including for Toronto, so also while no one show me. He said, "Fear of the bone, they were ready to a fellow. To a fellow. Okay, can't some turn a room plan at the union, you can not say, I also question. Then I believe it is a cool baby, I was on the need to go. I don't know the money and Hokra. I will be also a 2 hour the afternoon, or there with you. Now, is there any letters? Is it because I am a boss? Oh, dear, Muna Butre, Emma, and Memman, now I don't know. 30, will be the new. And so be at the idea it is also dear, nothing I made them old that I credit, and our force now for bar. Not out to what and maybe MLA, not said before the Frano and answer, and no to me, NCS, you are what dear mouth. If you want, if you could to
meja sabi wo mu na be ba be jin konkonsa asase na be ma bi wo kwa na wo fa oba ana wo oba na kwa na o no tie no we good ya mi bi tin so no me da say me din de ama Serwaa Sarpong wote Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa wote wonom enka producer Ishmael Haywood Nanaya ene Belucha Dama wo hwe yen ewo Facebook no eso mami esi Augustine Abeidu nyame nhira o pastor brebia no wo siesie manim kama ede emame Akoma Sports ebre na aso no tie ekọ sports a ede Ghana fo nyina epe na Santemaya sanse no Akoma Sports wo mo ede to so ede amayen